We will travel till we reach our home. Heaven is our home. We'll not turn around. We'll not turn to the left, we'll not turn to the right. We'll focus on the Lord with fixed heart in Jesus' name. God bless you, children. We shall at this time rise up as we sing from page 2 of our program sheet. No other plea. My faith has found a resting place, not in device nor creed. I trust the ever-living one, his wounds for me shall plead. Enough for me that Jesus saves. This ends my fear and doubt. A sinful soul, I came to him. He'll never cast me out. My heart is leaning on the word, the written word of God. Salvation by my Savior's name, salvation through his blood. My great physician heals the sick. The lost he came to save. For me, his precious blood he shed. For me, his life he gave. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died and that he died for me.
We come to the presence of God this morning. We've not come to a cemetery or to a graveyard. We are in the presence of the Lord where there is the fullness of joy. Say amen. Let's lift up our hands and give God the glory today for making it possible for us to appear in his presence. Because in his presence is the fullness of joy and life everlasting. Let's give God the glory. Say, Father, I thank you today for you make it possible for me to appear in your presence. Many people are not able to appear before him. Many are dead, but I'm alive to appear before you. And all those who are connected to us all over the globe say the same thing. Give God the glory. For whether you are inside your bedroom, or you are at the hospital, or you are on the road, so long you are connected to this program, you are in the presence of God. Give God the glory and praise his holy name for making it possible for you to come to his presence. Because in his presence we have the fullness of joy and life forevermore. In Jesus' name we pray. Let's praise God for his mercy. His mercies endureth forever. Thank God for mercy that saved you. The mercy of God that sanctified you. The mercy of God that brought you out of the dungeon and gave you the dominion in Christ. Give God the glory. Thank you, Father, for your mercy. But for the mercy of God, we are not consumed. It's the mercy of God that saved us. It's mercy that rewrote our story. It's mercy that rewrote our history. The mercy of God that saved you. Give God the glory. The mercy of God that sanctified you. The mercy of God that took away your sicknesses and diseases. The mercy of God that broke the chains and set you at liberty and gave you dominion. Give him the glory. Thank him for his mercy. By the mercy of God, we are at this global crusade, at this global worship service. By the mercy of God, we have the man of God, the servant of God that's feeding us with the word of eternal life. All by the mercies of God. If it were not for the mercies of God, we will not be here. We will not have all that we have. We do not get what we get by merit. We got everything by his grace and by his mercy. Therefore, we give him the glory. In Jesus' name we pray. And now we're going to pray for our nation, that peace will reign in Nigeria. Peace will reign on the globe. God will put a stop to the networks of iniquity and wickedness in Jesus' name. Raise up your voice and pray to the Lord. Election is coming now. Campaigns are going around. We don't want violence. We don't want violence. We want peace to reign. We want God to choose for us, not only in Nigeria, all over the nations. Let the nations be quiet. Let peace reign, that the word of God might prevail in the name of Jesus Christ. In Ukraine, let there be peace. In Russia, let there be peace. In the Middle East, let there be peace. We know the Prince of Peace is yet to come, but we need the platform of peace so we can preach the word, so we can prepare for his coming. Peace. Let's pray for peace in our nation. Let all those trouble spots, let them have quietness now. Let the storms be quiet. Let the raging storm be peaceful now. Let there be calmness all over the globe. In Jesus' name we pray. Peace in our nation. Peace in Asia. Peace in America. Peace in Australia. Peace in our family. Lastly, we're going to pray for the service all over the globe. It will be wonderful. In the name of Jesus Christ, we shall be blessed. We shall be enriched. Our eyes will open to see the wondrous things in his word. In the name of Jesus Christ, lift up your voice and pray that this day we shall be fed with the food of eternal life.
apetoa ne cho agbemavo cho nyimi Our thirst shall be assuaged and our hunger shall be banished. As we listen to the word of God, we shall be blessed online, blessing everywhere, blessing mau in those penya locations ne nyimi outside Africa. yaira la fisi afi le nuto mele Afrika kple Afrika godo afisi afio mi le kachacha melea apetoa ne nyimi alebe miabe kpluo na gbago to gbogbo kokweji le Yesu ben komme mi dogbeda le Yesu ben komme amen gande simye leji yimla miabe nutume kplolao Very quick and important announcement. Now we are going to pray for yourself. And you will tell God today, open my eyes to dogbeda de dokiota aglobe apeto vunkunyeo be makpo enunuyo le wonyalame vunye nu gomeseseo vunye ji be maho wonya naneke megachemonam egbea o ejefefe adeke alo vibeble adeke megachemonam o vunye gbogbo vunye ji bena maho wonya le Yesu fenkome mi dogbedale amen. in the book of Malachi, chapter 3. This is today, or today is Sunday. Le Malachi pagbanle tametomea Chapter 3 commands egbenye kosira gbe egbenye subo subo benkeke Malachi tametoa nusinyawo ne mi va petoa benkumea egble na mi Malachi tameton pipi amewo aglobe mi he nuwo pe ewolia okata yi nu drado fela ne wanye nududu le apenyeme mi cho esia dompo abe nyema vujifonu eye nyema juju yaira afode miaji wagbo emo ha amen yaira ogbonanami la gbososo menami ta koko wolia kpla jonu ode jina petoa nukai ne hevana mau abe wolia kpla jonu eneo bank account details. You can transfer your own offering or your tithes to that information, the account details that's appearing now on the screen as you watch all over the world. You can simply do bank transfer as we pray now. Father, we thank you for the blessings. We glorify your name for the salvation, sanctification. Nyatem awo transfer bancaire fofo mi dakpenao de xoxo vosa katutu ple yaira yo homile mi dogbeda be ho nyape nanao le Yesu ben komme wolia kla jonu ya wa towe ewe cho nami eye mio ha mi nao ho nyape nanao nawe wa zauhe na wonuchi kokwe yirami abale ne donu gbea ene apeto akpena ode donchi atalabe mi dogbeda le Yesu ponko seselame amesi yo liana globe amen ne mina ewoli akpla jonwa wa mi akpoto ano gbogbo meme le gbe dodame globe apeto yiram egbe be dase didi gede na no asinye esiye DUTOڦO MAWUNYA KAKA lejim otrome Quickly drop the offerings. All our ushers, please help us, and all our district coordinators. mia anamia be wolia blenyuna na kaba Pray to the Lord God. Believe God is listening and God is answering your prayers. ne enato wavokwa poto yeji le gbedodo dame mau le semia pe gbedodo dao eye ela veme abale sinye le gbe adomda enele Yesu ben komme amen koko asive wodeji asi wodeji ta flache ne me pona wonunana ple wolia ovo At the back, in the middle, in the front, everywhere, people are yet to drop their offerings and tithes. Let's quickly do that. And as you stand up there,
continue to pray. If you have dropped your own offerings, continue to pray and continue to tell the Lord, He will not pass me by. Ne enatova poto yejile gbedodorame. Apeto megatonchi nye egbeao. Mechibe masewonya. Mechibe wonya na donusem. Mechibe wonya na vunyenkuo. Be nyenkuo na no vuvu. Nyeluvo na pokekeli. Alebe matem azon le joju nyenye kple kokwe nyenye me. Nye gbojo kata. Ne jo eye ne mese wonya. Nu sene gede menye. Ne na la mese nye nu chi la. Be mau penya. Ne yodo. Ne kon nyanchi. Ne nami nu chi fafa. Abe eto sasra ene. Mau penya. Le miape luvo wome. Nukunu penya yomi hia. Bedodo da wari na ichipo eye donchi avana o dogbeda. Le Yesu pen komme mi dogbeda le. Amen. Yatem anani. Le mau pen kume. So that the ushers might see you and collect. Now we have some announcements. The first announcement is about those who are coming here for the first time. Somebody has invited you to this. Benye zigbantoneva lohi amede pe ova nji abe subo toheya eye neva miato le apeto la me mesie do DUTOƒO MAWUNYA kakani plolaga ejile jom be yakpomi ejibe wa de jesimi ejra tefe tohede dinami elabe amekpepe tohewe minye de miatem achua ne zigbanto enye simieva zigbanto ya mile subo won kple mi amede kpe mi va nya fwasi kpe sese na amekpepe yo le mi dome mi va mi tro mi aba kpete o eye amenu jolao na kpe de mi anchi. Our pastor, the general superintendent, is watching and is listening. I want to see that you are there because he has invited you. And now you are here. Please come quickly. Enu mega kpe mi o. Ela be plolaga chibe yakpomi. In the midst of the crowd. God bless you. Put your hands together as we welcome these. Mau ne yirami nya fwasi pe sese. Esi miele amekpepe yo hom. And they will not go back home empty. They won't go back home hungry. They won't go back home thirsty. Eye o ma trojo asigbalo o. Continue to welcome them as they are coming out. Hurry up, because we are connected to all over the world and they are waiting for the word of life to come to them. God bless you. Hurry up. Those who are clapping, please clap them. Mau ne yirami. Clap them into the kingdom. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. You are welcome. Wa yira peto apenko. As they keep coming, so we keep clapping for them. As they keep coming out, we keep clapping for them. Joining us for the first time. These are the products of the crusade, and these are the invited guests of honor that the Lord God has prepared a table for. And they shall be fed to overflow and shall hunger no more. God bless you. Walk fast. Move clear from the back there. If you are in the Yoruba class, we will want you to stay there and be identified. But the rest of us, me yole gbegbogblobe hachuchu amea. Mi no mi anopewo. Wala degbe agomena mi. And we are still clapping. They are still coming. And we are still amekpepe ao poto le totom ta miano asipe pom na o.
Please, let's hurry up. Quick, ushers, help us. Amen. Amen. We need to have this following Si o le okpoto le godomta. that started on Thursday continues tonight. Say amen. DUTOƒO MAWUNYA KAKA ni jegome eye kpoto le ji mo troya. Dominion, complete dominion from Christ. That crusade, this crusade Dzidudu Blibo. for me. Ni kwa DUTOƒO MAWUNYA KAKA ganke nye sianami. Blobe tonye. The crusade since it started. I will not miss my blessing. If you know you won't miss your blessing and you are coming tonight, you will arrive Yayira wa matonchiwo eye o troya. Mega demo be yayira wo na tonchiwo. wave your hands. Pastor be ya tenkwa siwa ne ava o troya. Amen. And as you are coming, don't Amen. come alone. Bring your friends, bring your neighbor. O de kape mega va o. Pe khonlon o. Ela be mawu ele be yayira mi adometo de siade. In Jesus' name. Eye ne mi va mawu la yira mi la gbososo me le Yesu ben komme. Dzidudu Blibo. Tomorrow Amen. morning, Kafu na mawu about to happen again. e chondikanya And it is nanela gbajo. and professionals conference that began on Friday. Eya enye bobo na nunolao Many of us did Blolao. not, maybe we didn't even know. Now you are getting the information. Every ame pastor gedo me no nyanya me na o town, whether deeper life member or not, they are blola de siade dola de siade morning. Time exactly o 7 pa me o'clock. siame. We'll be here by 6:45 praying. Exactly 7 o'clock we start the ministers' conference. And our Father in the Lord has been taking us through systematic Mia tola pe tola mea. expository teaching of the Word of God. The book of Hebrew is being dissected in minutest detail. And if you miss that, well, I don't know where you're going to get it again. That's the reason why you must not miss it tomorrow. 7 o'clock, you are here. How many of us are coming tomorrow? Eye bobo ya matonchiwo ayo. Wave your hands to God. Let God see that you are coming tomorrow. God bless you in Jesus' name. And as you are coming tomorrow, you bring your friends, Mawu mi yira ole Yesu ben around komme. you, teachers around you, reverend fathers, prophets, and so on. Bring them, and all professionals, all the workers of Deeper Life Bible Church are invited. Think about it. Your Dola o father katan. is here. The lifeline is here. And it's Tole. throwing the lifeline to us, and then you are not there to pick it. God forbid. I will be around. Every worker must be Ka around. oha You ele ben ava. tomorrow as a worker. Dola o Sorry, katan dola you will po come. gomele me. I say you will come in the name of Jesus. Say louder, amen. Praise the Lord. Amen. I say praise the Lord. Kafu na mawu. And all our visitors, as you have come there, taking your seat, please fill the form given to you. So that by the Signeva. grace of God, we can track you down and bless you and help you more, giving you more information on how to continue with Christ and also with the church. Praise the Lord. Now we'll listen to the youth. Kafu na mawu. Campus choir. Come up quick. God bless you. Youth and campus choir. The youth choir, then the campus choir. Youth choir, please. Then campus choir.
Joy and dominion, and you want to be free from care and strife, then give your heart to Him today. He'll show you the only way. Safe and free and accomplished dominion because Jesus Christ came And if they want real joy and peace of mind, it won't be long till they will find that Jesus is the only way to have real dominion today.
Shall prosper. Oh, I am lifted above my enemies. No weapon fashioned against me shall prosper. Stand by as we now bring you Deeper Life Bible Church choir ministrations from nations across the world. Until the morning
To you belongs of heaven on me. Jesus, I am thirsty. Won't you come and fill me? Ugly things have let me try, and only you can satisfy. All I want is more of you. All I want is more of you. All I want is more of your Lord. There's more of you. All I need is you, Lord. There's more of you. All I want is more of you. Nothing I desire, Lord, but more of you. More of you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Notre Seigneur, déverse-nous ta puissance, ta grande faveur, toujours la même. Tu es fidèle, exauce-nous. Lorsque le prophète Élie pria, Jéhovah n'a pas dit non. Il envoya du ciel une rose fraîche, mit fin à la sécheresse sur la terre. À toi, Seigneur, des grandes bénédictions, déverse-nous maintenant ta pluie. Fais-le encore, fais-le encore, Seigneur, notre Seigneur. Déverse-nous la puissance, ta grande faveur, toujours la même. Tu es fidèle, exauce-nous. Voici le milieu dans le besoin, qui se prosterne dans ta présence. Seigneur, entendant partage ce moment où tu déverseras tes signes et prodiges. Il prie, Seigneur, que te soit le soupir. À la fin, la joie sera le partage.
before the Sunday message today, we shall have a brief period of scripture reading. The Gospel according to Amphibia se MAWUNYA nyase Biblia hekle St. Luke. Nyanyula abaleye Luka ngole ene Luke 22. tabla vove Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Luka Passover. tabla And the vove chief priests and scribes sought how they might kill him. lape asile kumaji kulu ela bena ele mebena amebetovila le yina amema siji wato ade asi eye ode asi biabia mele woni wo do mebena ye do me toka goele misia wogema ha ke jere hambe wo do mebena ye do me toka enye gantoma ha eye wo gbo na wo bena juko fefia wo du apeto doji eye amesio ponu sende wojila wo yo wo be na amenuvela wo ke nilawola migano ne ma o hafi bu amesinye gantole ni adomela nazu abe sweto ene e amesinye amegala nazu abe subola ene alabona mi ade ameka enye gawu amesi bobono plonchilo ala mesi le subo maha nene amesi bobono plonchilo wa ke nyela mele blon mele ni achichi na be subola ene ke nyawola ni doji no ani plim le nyetete powo meye nyela mele fiadu pe bendinami abe alesi fofoni hando dinam ene And he came out. Bena nya buni eye nya no ni le nye ploni le nye fiadu pe lame eye nya bobono fiazi piwoji be nya drovono Israel funu ye via wote apetola glona globena simo poda satana le nya ji bena ya gbomi abe alesi wo gbowanune ke nye lame de kukude tawo bena wo kosina gachi oye wula besidene trola na doni se novi eye wo glona bena to mesutebe nyaklu oniya yi gakome pele kume eye gboro bena echu mele blomna wo bena kokolo mela tokuge egbe hafi na senzi etobena ye menyam o eye gboro na wo bena esime domi gakotoku pele mozo kotoku pele atokota wo mano nyasira de na ne hiya mi na ha eye gboro bena na ne kene hiya mi o gboro na wo bena ke azola amesi gakotoku le sila ne chue menema ke mozo koteku ha eya amesi simele ola ne jirape avo ne jirape avo ye wa play la bena mele blomna mi bena elebe wa wusia siwe ngodi lanu de ni bena eye wo bui de vodalawo dome la bena mi si wo blodila le mi chinyela le enu wuge eye wo blo bena apeto poda yi evenye si eye wo blona wo bena esogbo eye abe si wonu awon enela edogo ide amitolanu eye nusrola wo ha gbedo eke esi wodo tefiala egbona wo bena lidogbeda bena ni agaje tete pomo owoye ojole wo gbo anno abepe dada jefe ene eye wo jekunu dogbeda gbona fufu ne elola choklusi ayi le gbonye ga kemenye ni lolo oke bu wawo ke mawu dola de tojifo doro pifia hele ni se domi eye le fe vlimela de bedave vie garu eye va mebena efe fia le abe vuko ene hele de gende ani ba ton esi wo galen fofo jila poda amehade ple amwe viawo de metode ka si wo yona be yudala le ngonawo eye tede Yesu nibena ya gbogbo ni ke Yesu blone bena yuda gbogbo le chole amebetovila dem asima ha oye si wolela opolo ehe ide ninu olagala feme ke petroje eye me vi gbona eye esi wodo jode mo lati china eye wo fofude egbola petro bobono wodo me eye si dola nyonu ade puele anino fede jolagbola epo ju globena amesi ha no egbo ke egbemule egbo globena nyonu yemenya eyama o eye emegbe fela amebubu poe eye globena ha wo domitode kanini ke petro globena ame
And he said unto Amen. them, Menyenye o eye esinu kela jumegao kple nunola gawo kpakple agbalẽfialawo di anyi eye wokplɔe heyi ɖe woƒe takpekpe la me gblɔ bena nenye wòe nye Kristo la gblɔe na mi Mawu nakpe ɖe mía ŋuti be míanye ƒe nyadziwɔlawo. Listen to a few testimonies before. Míase ɖaseɖiɖi ɖewo. Let's have the first one, please. Do ŋkɔ na Mawunya. Praise the Lord. Praise the Lord. Kafu namao. Kafu namao. A medical practitioner. Standing beside me Even kwenye doctor. Sister Elizabeth Kehinde, who had Abe novinyo ni bet kangbe. arthritis of 7 months duration. Ko doyoyo pata. Enough that she Jo could not come to this meeting yesterday. VVCCD kesim wono. Elitia mandreya. VVCC anabe mete nomia domecho. Wa eno en ligne. Eye okwa doyoyo. Ya sepe dasedidia. Precisely October, I went for choir practice, and as I wanted to climb the staircase, Ebe leti wamea yeyi be yao répétition voix les mois il va se VVCCD ebe les répétitions kata mea veve ko semi no ne ya cho aho yoyo le kapo moviji ha essenai ye gblena yo no dometo de ka ye jibe ya vloa fort le kwasira katame along the line, as the ankle leg was getting huge, megbea on the leg. I can't really go to workers meeting, go to choir practice feve because c'est la foi me agapoto yeji I have to go out. So by the grace of God to just shorten the whole story. ne ye nani gapopo de ka gapopo vea ye do la cho azon. So when the program started, I said, God, what will I do? How will I go? I can't. There is opportunity for bus, but I can't rush because of this pain in the leg. And I stayed back. I said, God, provide for me. Le VVCC que la forme na eta e mete mfuna ju. Yesterday, Voilà. connected. Ye no connecté les ye ha ye no bia domda. Be esi owo yoyo ba meso jibe wa twa pa gbe na Yesu. Ble ye dogbeda be apeto me ha mejibe ma cho be etikona te pe de kanona etikona ne matem di cha ba le mejine mejibe ma subo yodom esi me no gbe domda le ala pastor ha no gbe domda de nukunu ota ye cho ye no gbe domda esi pastor je gbe dodora gomea be to asi VVCC o le kameji be ameyo te gogo ya onye. I laid my hand on my knees, brethren, and I was telling God, be ye da ye basi de tepia ye le gbe domda ye pastor to asi ye ha ye to ye globe ye do la di dase le gbe dododa megbea ebe yo ado yo do kwipo ye ha ye to zonzon ye me gale na ne kesem o esi pastor to asi ye pe nonomia dia ye se vevede le me e globe nous kunu eva nous kata veve se sia gale do voile gbe dododa pe nuwa ye fuvu ye ba fo le ndi gavemea fon gavemea be novinyo no ade yoye
ebe ya kplo yeva bobo yebe a ye jra yirokiro esi la zolidila ebe gbenye zigbanto ye doa fukpa cho esime enyo ajode ye jia jima plako ye dona wa si ye gbona ye la zon lizom amobe o be afoma ha le yim le gbogboma ebe zigbanto ye gado efeme be novio mawu lelo mawa ewona nukunu wakafui be wakafu mawu. It will soon be your own turn. You have testimony. Uha game wa gbona zande ya la dida se o. The next testifier. Bea. Praise the Lord. Praise Jesus. Ebe wakafu mawu. I am Sister Ozida Ayola, as the doctor have said. It's happened that 2000 ago, that is year 2000. So I was ill and I went to the hospital and then I gave me injection. So I was thinking, what happened since then? My life, I used to feel some salt in my bum. I see something is biting me there. So I went back to the doctor. They said, I should say, who gave me injection? I said, I cannot precisely know the person. So this pain continued. On Friday, that is yesterday, I just want to cut the story short. On Thursday, when I come for this program, I was in the security session. I walked throughout everywhere. Let me see whether this leg. I want to work for Jesus in this crusade. So I went back home. Throughout the night, I was feeling the pain. I had to find some handkerchief and tie on it. It will say I see something attacking me on my leg. I see my leg want to become short. So on Friday, throughout the rain, nobody sent me, but I know it's the Holy Spirit that sent me. I was just going up and down, wore my security garment. So when Pastor was praying, inside that rain, I just feel release in my leg. I wanted to give testimony yesterday. I'm not doubting Thomas, but I just say, let me play. So yesterday, I did not feel the pain again. I walk around, I wore my proper shoe, I jump around, I did not feel the pain. In the night, I did not rub any balm, I did not put any hot water nor cold water. My leg is okay, now by the special grace of God. Praise the Lord. Maybe you are there, you will say, hey, it's only injection. That injection you see have made people to be paralyzed. But I believe today you shall receive your miracle as I receive in Jesus' name. Thank you very much. Praise the Lord. Before you go, when did you say the project came? Did you say 2 years ago or year 2000? Year 2000. Year 2000. That is 2020. 2020. 2020, that's okay. Sorry, sir. That's okay. Your healing be permanent for you in Jesus' name. When the Lord touches you today, don't wait till tomorrow before you share the testimony. Are you there? You didn't answer well. The Lord will touch you today. You will give testimony today. You will not say you want to go and check it first. You check it here, the Lord has perfected it. Yes, the next testimony. Standing beside me here is Sister Beckley, Victoria. Standing beside me here is Sister Beckley, Victoria. She has been plagued with loin pain and moving sensation in her abdomen, that is in her stomach. During the March crusade, when we linked up with Bayelsa, she received her instantaneous healing. Let's listen to her. Praise the Lord. Hallelujah. My name is Beckley Victoria. I'm from Lusada region. By the grace of God, I'm saved. 3 weeks before Bayelsa crusade, I was having a movement, serious one in my stomach. On my side, the 2 sides, I was having pains. And even at my upper chest, I was having pains all over. But initially, the pains was not much. Later, it was becoming uncomfortable. I told my husband. So we went to the hospital. I was thinking, I said, could it be pregnancy? The pregnancy should not give me discomfort, even though it is. But when I went to the hospital, I was placed on scan. I went for a scan. After the scan, they said that
all the organs have been checked and there's nothing. And they just said that they gave me ulcer drug and deworming. I said it in the hospital. I said this battle is not your battle, it's of the Lord. It's the Lord's battle. So I believe God. It's the week of the week of the crusade. Now tell us exactly what happened. And by the grace of God, during the crusade, about 2 times, Daddy mentioned my case, that the moving object in your stomach, in your body, that God will put an end to it. And after the crusade, for the glory of God, I received my total healing. Both my side, no more pain. Praise the Lord. Praise the Lord. Your case shall be mentioned. And everything will be decided. And you will go home completely delivered in Jesus' name. Amen. Amen. We listen to the Abeokuta choir now.
There's an eye that's watching from the throne on high. You can't do wrong and get by. You can't do wrong and get by. No matter how much you may try. Nothing he can be, everything he does see. You can't do wrong and get by. Watching you, watching you, every day. Mind the cross you pursue. Watching you, watching you. There's an all-seeing eye watching you. You can't do wrong and get by. No matter how much you may try. Nothing he can be, everything he does see. You can't do wrong and get by. There's a Father above, He's looking at it all. Oh, be careful, please, to hide what you see. Praise the Lord. Kafu kafu ne mau. Hallelujah is too low. Praise the Lord. Mebe kafu kafu na mau. We are in the presence of God. Miele mau We are penkume. not in a cemetery. Lendia. We Mimenye are not in a funeral. xoxo me miele In the presence of ele God, mau there's penkume fullness la. of joy. Dzidzo no na Life fima. forevermore. Agbe ma Praise vono na the tepema. Lord. Tamebe kafu kafu na Yehowa. The scripture says Ngolo kokoe aglobe. in Ephesians chapter 4, Le verse fese top 11 agbaleta. to 13, I will just Aton pepe paraphrase. wiene amaglokobe. It says Eglobe. he gave some Ento amado onye and some apostolo. prophets, Amado onye nyagbodilao. Bubuola. Wanye nyanyo kakalao. pastors, and some Bubu onye pastor and the kwakle purpose is for nufialao. the perfecting of the saints. Eye eyokatsa for the hena work me of the kokoe o ministry. jajira do hena subo dola pe blibo dede. Blessed is that ministry or that church Azo that has a single person, a personality, ametoke by the adeli. elasticity of grace, Eye amenu has been veve able toke to lepe combine akpeji. those positions. Be And nui those nui yo functions. katsa yo bibla gloa ele ya de And I kame. come today to Ta let ekbela us me va be understand ma that na not me every word nyakatam
Over Keke these Bibla years, 400 50 years or na so, adjesi. we have come to see the call Be miava kpo of the calling yo of our yo Father in the gan Lord, which is yikele teaching, miato gbogbometo teaching apostles, yikenye nu fiala teaching prophets, yikenye nyagbodila nu teaching fiala evangelists, enye nyanyu kakala and nu teaching fiala pastors. enye pastor nu Canada, fiala America, le China, Canada, Asia, America, Africa, welcome Asia to the pulpit Ntome, this morning. Pastor Section. Ndia, The Nyedo General Pastor WF. Kumoyi. Praise the Lord. Kafu kafu ne mau. Our pastor said your hallelujah is too cold. Pastor I Benyape, said, Hallelujah, praise ele the gome Lord. akpa mebe, kafu kafu da mau. All our newcomers, Ameye yo I'm 400, so glad. yo le semiankole, yapa la wujile ndia jijom. I pray Me dogbeda de that miata, this day be ekben will be keke a ala, great day for nanye you of worshiping nkeke the gande. Lord in this Le nyapa Life Bible gbeume Church la in gbede to Bible Jesus' ha me name. ape subo ya melindi ya All le over Yesu the pen kome world, keke online, Bible akatsa me in me ame every yo le continent, kame every country, ame every yo le congregation, senkonye le every radio church di le location. haume tepe My heart vuvuvola is with you. me le And I kple mi praise le my gbogbome Lord eye me that do we're gbeda here be together. apetola ne And yira of mi akata ne course, ju our eye Alpha wana location. be We're calling ya it yira yo Avril mi le Kuta. kho le abe okuta Put those hands ya together. kwasi pe na peto Yesu. Amen. Amen. I thank the Lord for Mie dakpe na dominion. peto la be na mi Fresh Dzidudu. dominion, Dzidudu yeye. full dominion, Dzidudu Blibo. and complete E Dzidudu dominion. ikele nogo. And I pray Me de as gbedomda. a result of Be the e me impact ke mia xɔ of Dzidudu ya pe this me chonuwo crusade le and this DUTOƒO service monya this kaka ya morning, mea. I Di pray ya be that subo this eke wo mie le dominion la. will Me be bia be perfect, Dzidudu Blibo permanent, ya. Ne perpetual noanyi. in every Ne noanyi life la in mese me pa gbe me Jesus' tsɔ yi name. da le Yesu ƒe As we ŋkɔme. come to the Esi service ke mi gava today, ŋdi we ya pe still subɔsubɔ ya me miaga kpɔtɔ the anɔ dzi theme, the anɔ subject, and Dzidudu the ƒe topic nyaya of me dominion. ko Before Dzidudu I tell Blibo you what hafi it ma is, gagblɔ nu yi let's ke pray wòanye na mia together. mina mia do gbe ɖa Father, fofo we thank you at this time. míegada kpe ɖe And we yeyi ya ta bless your name míeyra wo because we ŋkɔ know elabe you're míenye worthy be to be worshipped. edze And we be come woasubɔ to worship you míegava today. be míasubɔ We le pray ŋdi ya me le everything gbe we dom ɖa need be nu yiwo of the katã dominion míehiã from heaven. atsɔ You akpɔ pass Dzidudu tso on to dziƒo la everyone, tsɔe na mia inscribe dometɔ ɖe it sia in every ɖe heart, tsɔe de every dzi sia life, dzi me in agbe sia agbe me Jesus' le name. Yesu ƒe ŋkɔme And we pray, Lord, aƒetɔ me le our gbe dom ɖa be lives míaƒe will take agbewo la on a new power, na ayi ɖe a new ɖoƒe kɔkɔ strength, and na a xɔ new ŋusẽ yeye dominion na every xɔ day of our Dzidudu life yeye in le míaƒe agbeme Jesus' ŋkeke name. kpɔtsyɔ katã me le Yesu We ƒe thank you, ŋkɔme Lord, because we aƒetɔ know you míeda have kpe na wo answered. be ne In wɔe na mi vɔ Jesus' le name, Yesu ƒe we ŋkɔ pray. dzi miedo gbe ɖa le I will not release you to see miema that da you asi don't le give mia me ŋuti good ne amen. miana nya ne megblɔ na be ame gã I aɖe o love that. God bless etsɔ you. dzi You na can mu sit ŋutɔ down Mawu now. ne yra mi Today we come ŋdi ya miegava to the subject gava tanya of walking yi ke nye ale míazɔ like the master abe aƒetɔ la in ene full le dominion. Dzidudu Walking Blibo kpɔkpɔ me like the zɔn master abe aƒetɔ la ene full le dominion. Dzidudu Walking Blibo with kpɔkpɔ me zɔn the master. abe aƒetɔ la We walk like the master. azɔn abe When aƒetɔ la we're able to walk be míate ma with zɔn him. kpakple Walking Zɔn. for the master. Zɔn na We aƒetɔ la walk like him míazɔn abe ye ene when we know we're Ne doing nyi it be- for him. I'm not just mienya be- talking leisure work. nye menye I be have a míazɔn goal, I kpakple have le a tame koe o. destination, and I have a purpose Vɔ that taɖodzi I nu am aɖe li walking, eya ta me le making zɔzɔm kpakple progress aƒetɔ la for the le Lord. yi ŋkɔ yim We kpakple walk with míazɔn him kpakple when we walk ne by míazɔn kpakple la him, míazɔn le by his hadame ne by his míazɔn kple eƒe grace, ŋusẽ by his míazɔn kple eƒe power. amenuveve And the only míazɔn way kpakple eƒe we tɔ can walk for the nutete Savior, míazɔn kpakple the ɖela only way we can emɔ walk ɖeka yi ke like dzi the míate ma master, to azɔn the abe only aƒetɔ la way ene we can mɔ ɖeka dzi yi walk ke míate ma and to make azɔn progress ayi and get to ŋkɔ the place ayi he wants to teƒe si us ke to wòdzi get be to míave is ɖo that we la walk enye be by míazɔn his le ƒe power. ahadawo me We walk míazɔn in his kple power. yeƒe ŋusẽ When he gives that power, netsɔ ŋusẽ ya na and we woa say, we come into eye Christ. míeva And Yesu Christ gbɔ comes into míetsɔ us míaƒe agbewo na because Yesu he Yesu lives ge ɖe in míaƒe us. agbe me Because esi of wòle that, agbe le mía me we ta can míawo hã walk míate ma like zɔn him. abe eya Now, ma ene
when a child is born, the first thing that child sees is that daddy and mommy and brothers and sisters, they are walking. He's not able to walk. The desire of his heart, that little child, is that one day he'll not just be crawling, he'll not just be standing, he will walk. Then, when he walks like the Father, when he walks like Daddy, that brings the joy. And when somebody comments, Mr. So-and-so son, he walks exactly like the Father. He brings joy to the Father, he brings joy to the Son. And when we have the Savior, we have the Redeemer, we have the Master, the Messiah, and then we walk like him. And the angels are able to comment. He, she, a believer, a disciple, a child of God, a servant of God, he walks like the Master. He brings joy to heaven, and he brings joy in our heart, and he brings joy around us. Now when we're talking about walking like the Master, in full dominion, you are not the first person to walk like the Master. And you cannot be imagining, can I do it? Yes, others before us did for Daniel like the Master. In Babylon, he lived the life. He sustained a life. He maintained a life that made him not to be a compromiser. Daniel obeyed for all. The ark of the Lord had been rejected by this and that, but he said, I want the representation of the Lord to be in my home. That man walked with the Lord. And Moses, look at Moses, everything God told him to do. He did everything according to the word of the Lord. We can do it. Moses walked like the Master was the Master. Isaac, we just learned about Isaac today. And Isaac listened to the Father, Abraham, and like Abraham said, the God with whom I walk, and he sustained me. He will send this angel before you. Isaac listened to that, and the joy in Abraham's heart is that Isaac walked with the Master. And in fact, God said, I know he will command his children. They will walk and they will obey my voice. And so Isaac walked with the Lord. Noah, the preacher of righteousness, he walked for the Lord. He found grace in the sight of the Lord. The nation, the community, the place where he lived was corrupt. But then that man found grace in the sight of the Lord. Isaiah, I am the children whom God has given me, that was signs and for wonders in the land. He walked with the Lord. Obadiah, he walked for the Lord. And he had the possession of holiness, and the possession that the Lord had given from heaven. He walked with the Lord. Nehemiah walked with the Lord. He was in the palace, but eventually he heard a work to be done. And then he responded to that. And Nehemiah came up and he said, Lord, by your help, by your grace, this is what I will do now. If all those people that fell dominion and they live the life of a person having dominion, it comes to your tongue. It comes to my tongue. We can walk with the Lord, and we walk with the Lord in His grace, in His strength, in His power, and that power is coming more abundantly in your life today, in Jesus' name. The topic
walking like the master in full dominion. We're looking at 1 John chapter 2, and I'm reading from verse 6. It says, this to us, he that saith he abideth in him is going to save not again. Now he abides in him saved. Now he abides justified. The sins are forgiven. He is set free. And he says now, I'm in Christ. I abide in him. I am for Christ. I abide in him. I live in Christ. And he lives in me. I abide in him. He that saves, he abideth in him. Ought himself also so to walk, even as he, Christ the Savior, even as he, Christ the Messiah, even as he, Christ the Master, even as he was. That's our calling, that's our commitment, that's our consecration, that's he lived in dominion in Christ. He maintained dominion in Christ every step of the way. He has dominion and is calling upon you. That you are saved, you are born again, you are a child of God, and you are in him, and you live, and you walk in that dominion. He that says, he that testifies, he that professes, he that confesses, abideth in him, ought himself also so to walk, even as he walks. There are three things we're looking at. Number one, we have the decisive work of faith in the world. In the world in which we live, in the community in which we live, there is the decisive faith in the world that will walk by. Number two, the deliberate walk of true followers in his word. He's giving us his word. It's giving us the map. It's giving us the road. It's giving us the map. And it says, you walk according to my word. And they will have the deliberate walk of true followers in his word. Number three, the determined walk. Now, somebody cannot walk except he determines Aloba zoli zozo lepe moji nyaba nu gbanto ajina me letoro mantinue nu gbanto nyame chocho pe zozo le khoseme kodente to velia tamaton kodente to velia tamaton ebe miele zozom pa le nu paponu ke bom le khoseme mekanya mema o meka le zozom le khoseme pipi ya me Andrea pipi Andrelia EÜEGBE eyata ne amea del Kristo mela enya memao miao ya amea ya o le Kristo me o trojime o dasi lo ponu vonchi jojo me ye gedewo me agbeye yesu osi ebe eyata ne amea del Kristo mela eya nyenu wowo ye kokoto la nuvayi poda nuo kata zu yeye ega na minya le tanne ame kodete to velia tanelia pepe wie ton ebe mi eke ebe amesi ebe mi ke esi khosepe gbogbo ma ke le miasi mi ame yo tron di miasi la abale siko nle di ne bena me kwese eyata me fonu do miawo kan mi konese na eyata mi gbulanya ha pepe wie enyilia ebe si ke mi le ankude nu si owo pona lanu o ke nu si owo mo pona o nti o labom ho wa wo yo le didim jesi yo le wo la hadamena no me yo kata le jojom le keke amegbela be mi o mi me pona nu ma o nu ka mi pona feto labom nya bon ko no na delaji nya bon ko no na hona metolaji nya bon ko no na mesike chenkona miaji eye ale o dafo ne ma mi ho me ya dafo e ma
ale ke wo zwa zɔlia nenema mi xɔ mi nya zɔn ye ma mi mekpɔna nu siwo kpɔna la o ke boŋ nu siwo mekpɔna o elabena nu siwo kpɔna la mesena yina ɖa o nu yiwo ma enu ava yi ke nu siwo mekpɔna o la nu siwo tsaka ɖa miegbe nu siwo ɖea nya be susu ɖa ga nu siwo ɖena nya be susu ɖa ga la wo be bibla be wonye nu siwo nu la va yi ke boŋ la nu siwo mekpɔna o la wonɔ anyi tegbetegbe nenemae miatem azɔ le xɔse me ma eye xɔse ya ye ke ɖe mi xɔse ma ke ye kplɔ mi va fiaɖuƒe la me be wòadzra mi ɖo le Mawu fiaɖuƒe la me miawɔ nyamesoso azɔ le xɔse me nu etɔ̃ mawoa miegblɔ be nyametsotso ƒe zɔzɔ ƒe azɔlizɔzɔ le xɔse me nu velia aleke miazɔ bibitɔe le mia fofo be xɔse la me nu tɔ̃lia gbe sia gbe ƒe azɔlizɔzɔ esi ke miasi ɖa le xɔsemanɔsitɔwo gbɔ gbã nyametsotso be xɔse alo nyametsotso be azɔlizɔzɔ akplɔ alo azɔ ɖe ame siwo do ŋkɔ na míaƒe afɔtoƒe Yesu zɔ tsɔ kpɔɖenu nyuitɔ tsɔ va na mi ale si mianɔ agbe ɖo ale miazɔ azɔlia ɖo ale si miaɖe afɔ ɖo ale si ke miawɔ ayi ŋkɔ le Mawu fiaɖuƒe ya me ɖo enya ame yi ke dze ŋkɔ na mi Hebritɔwo tade kpekpe 8 ebe to Hebritɔ ta ade kpekpe 8 elabena miato nu eve siwo meɖɔlina o la esiwo me Mawu mate maka va tso o la me akpɔ dzideƒo sesẽ mi ame siwo si tso bena mialé mɔkpɔkpɔ si wotsɔ ɖo mia ŋkume la ɖe asi sesẽ kpekpe ya me 19 eye mɔkpɔkpɔ ma le mia si abe luvɔ ƒe seke si ke li dedie eye wò sesẽ eye woyina ɖe xɔmetsovɔ la ƒe emelɔƒo la me ene kpekpe 20 gblɔ be afi si Yesu yi ɖo le mia ta abe ŋgɔnɔla ene enye ŋgɔnɔla me si dze ŋkɔ na mi me ke dze ŋkɔ na mi Yesu dze ŋkɔ na mi ewɔ nuwo katã be yadze yetɔ Mawu nu ta miame yiwo dze yiwo me la ele amia yɔm be mia adze ye ke miaƒe ŋgɔnɔla ƒe afɔtoƒo ame si ke va zu nunɔlagã le Melkizedek ƒe ɖoɖo la nu yi ɖe mavɔmavɔ ne ate ma wɔea awɔe le nu ka xɔse me miawɔ esia to xɔse me xɔse ke nɔ me ye wòtem ɖu dzi wòtem ɖu dodokpɔwo dzi wòtem ɖu tetekpɔwo dzi eye ke wòva ɖo mɔ dze kplia nua ewɔ tiatia be emɔ nyuitɔe ya yato mɔ ya dzi ye toa do nu sem nenema pɛpɛpɛ Galatiatɔ ƒe agbalẽ ta 20 kpekpe 20 Galatiatɔ ta 20 kpekpe 20 egblɔ na mi bena woklam kple Kristo ke ne mele agbe la meganye nye le agbe o woklam kple Kristo mate ma zɔ abe Kristo nenye be gadzena ɖokuiwo nu o ne eyɔ fún kpakple ɖokuinu dzedze ɖokuidodo dzi glodzo la mate ma adze Aƒetɔ la nu o Yesu bɔbɔ eɖokui Yesu tsɔ eƒe agbe tsɔ na eye wòtsɔ eɖokui tsɔ nuwo katã tsɔ na ebe metsɔ nuwo katã tsɔ na nye ɖela yayratɔ ma ekpea ɖokuidodo ɖe dzi menɔ me o ɖokuinu dzedze mele me o anɔ ɖokui dom ɖe dzi atutu Mawu ɖe akpa ɖeka be yekoea menɔ me o ekpea alé fu Mawu ema adabi Mawu ŋuti agblɔ be Mawu kpɔ nyemehiã be afia nu mo nye ŋutɔ menye vɔ Mawu nu yi ke mewɔ ƒe yi ke va yia ƒe mawo ɖa va yia kwasi ɖeke va yia megale wɔ geke Mawu nyemehiã na ɖeɖefia ɖeke tso gbɔ o ekpea le ɖokuiwo nu dzem ekpea nenye be dadama ɖokuinu dzedze ma eɖe ɖa ɖokuidodo ɖe dzi glodzo Adam ƒe dzɔdzɔme ma le me eɖe ɖa hafi ko ate ma zɔ kpakple Aƒetɔ ebe woklam kpakple Kristo ke ne me le agbe la menye nye le agbe o ke Kristo ye le agbe
le menye ke Kristo menye dokudodo de Dieu menye Adam pe jojomea o vo Kristo ye la gbe le menye ya gbe si ke mele azon la ebe be la gbe le maou vi la pe di xɔse me ame si ke l'homme eye wotsɔ ye ŋutɔ ɖokui hena ɖe tanye ke nu velia miagatsɔ kple teƒe ya ye nye nu ka aleke miazɔ bibitɔe le mia fofowo be xɔse me zɔ bibitɔe le mia fofowo be xɔse la me ekpea ame ɖewo li yewo xlẽna nyadzɔdzɔwo eye womenya nu si ke woxlẽ le nyadzɔdzɔa me o woxlẽ Abraham ƒe ŋutinya woxlẽ Enoch ƒe ŋutinya Abel ƒe ŋutinya Noa ƒe ŋutinya Sara ƒe ŋutinya Isaac ƒe ŋutinya Yosef ƒe ŋutinya woxlẽ ŋutinya vovovowo ku ɖe Mose ŋuti be Mose bila be ɣeyi meli ne maƒo ƒoto dometɔ ɖe sia ɖe ŋuti o wonye mia fofo le xɔse me biblia ya tɔ migblɔna be mia fofo be xɔse mia fofo be xɔse yewo tsɔ do ŋkɔ na mia be miakpɔ ale si ke ame bubuawo zɔ ye womesrɔ̃ nu yi wɔm ame buwo le o tsɔ nɔ agbe o ao vɔ wozɔ le xɔse me wozɔ le mia fofo be xɔse la me be woatsɔ kpe ɖe nu aɖo ŋkume na mi ta ne wò hã ebe yeazɔ ayi ŋkɔ azɔ akpɔ dziɖoɖo ele na wo be nazɔ bibitɔe le mia fofo ƒe xɔse la me Romatɔ ƒe agbalẽ ta 4 kpekpe 12 Romatɔ ƒe agbalẽ ta 4 kpekpe 12 egblɔ na mi le afi ma bena wòanye fofo na aʋatsotsotɔwo hã ame siwo metso aʋatsotso me ɖeɖe ko o hafi ame siwo zɔna le mia fofo Abraham ƒe xɔse Abraham mia fofo be xɔse ame siwo zɔna le mia fofo Abraham ƒe xɔse si le esi le aʋamatsomatso me la ƒe afɔtoƒewo me kpekpe 10 egblɔ be eya ta xɔse me wòtso ɖeɖekpɔkpɔ xɔse me agbe dzadze nɔnɔa xɔse me wotona nɔnɛ ebe ya ta eme wòtso bena wòanye le ame nuveve me ale bena mi magatsɔ miabe xɔsewo ada ɖe tsɔtsi xɔ me kɔ asi ɖe agbe adzo ya ƒe me ƒoƒlo ao bom la ne edzo le tsɔtsia eyi dɔmea xɔsia le me o eyi asimea xɔse le me o ele amehawo domea xɔse le me o azɔ le ale si ke wòtsɔ nya na mi la nu be enyae tsɔna xɔse dena meme xɔse mae la kplɔ nato da fɔ le mawunya nu anɔ agbe dzɔdzɔe anɔ agbe abe Yesu ene eye dzi gblɔ be eya ta ebe le xɔse me bena wòanye nu ka ame nuveve nu bena nugbedodo na li zã na ƒome sia ƒome menye ame siwo tso sea me ɖeɖe ko o hafi ame siwo tso Abraham ƒe xɔse me hã ame si nye mi katã mia fofo la kpekpe 19 gblɔ be abe ale si woŋlɔ ɖi ene bena meɖo wò dukɔ geɖewo fofo le Mawu si ke dzi ne xɔse la ƒe ŋkume ame si gagbɔ agbe ame kukuwo eye wòyɔa nu siwo meli o la ekpea esia yi la ezɔna kokoko le nya si ke dziƒo fofo la tsɔ nɛ la nu eye wogblɔ be ebe nezɔ le ame si ke xɔse be Mawu gagbɔ agbe nu kukuwo eye wòyɔa nu siwo mele o la abe ɖewo li tsã ene kpekpe 8 gblɔ be ame si le esime mɔkpɔkpɔ aɖeke megali o ekpɔ mɔ le xɔse me bena wòatrɔ zu dukɔ geɖewo fofo abe ale si wogblɔ nɛ ene bena ne nenema la nye wò ƒome kpekpe 20 egblɔ na mi be eye mekeɖi le Mawu ƒe nugbedodo la ŋuti le dzimaxɔse me hã o
mekedi o la mekedi le mɔƒe ŋgbedodo la ŋuti o le dzimaxɔsetɔwo dome o ne be yazɔ le dzimaxɔsetɔwo domea ne be yazɔ le trɔ̃subɔlawo domea eye awɔ nane le wo domea eye wodzina be yaklẽ ŋkudoa bena mele wo gbɔ kpɔm o ta oya makedi le xɔse me o mawo ƒe ŋgbedodoa nu o ke boŋ alike le xɔse me ebe tsɔ bubu na Mawu kple vɔvɔ ɖekelia eye wòkpɔ kaka ɖe dzi blibo bena ekpe ne dzi be azɔ le xɔse mea ele be kaka ɖe dzi blibo nanɔ me o aɖo kaka ɖe dzi ɖe Mawu ƒe nya dzi be Mawu ƒe nya exɔ asi wu nyawo katã eƒo ta na amegbetɔwo ƒe nyagbɔgblɔ katã ele be kaka ɖe dzi blibo nanɔ me o be woƒe nyagbɔgblɔwo xexeame ƒe nuwɔnawo katã menye naneke o xexeame ƒe nuɖoanyiwo katã mele ɖeke me ŋutɔ kura o ke boŋ Mawu ƒe nya ye nye nuvevitɔ ase gɔme be xexeametɔwo ƒe ɖeklemi nyametoto katã mele ɖeke me kura o negbe mawunya ɖeka koe nye nu xɔasi nuvevitɔ exɔ kaka ɖe dzi blibo bena no si ke be ŋgbe wòdo la nukake nyametsotso ma nenɔ me o be nukake la dzɔ nukake la gblɔ nukaka mewo la gblɔ ɖe ŋutinye hã la ne dzi be yazɔ le xɔse mea eɖoa ɖo kaka ɖe dzi blibo be nu si ke ƒe ŋgbe wòdo la nutete le si be wòate ma wɔe hã menye be wòya zɔ le xɔse me azɔ le afi ma hã mebe le zɔzɔ ge le xɔse me Hebritɔwo agbalẽ tawi ɖeke blavevɔ adrelia Hebritɔwo tawi ɖeke kpi blavevɔ adrelia le xɔse me wògblẽ Egypte ɖi azɔ mate ma dzo le manyamanya gbɔ ayi ɖe nu siwo nya gbɔ ne xɔse mele me o kpɔ ɖe nu ne kpe ɖe ŋutɔwo ɖe li ame yi ke doa nu se o nenye be ame mawo mele afi ma oa míkpɔ ne ko be evɔ na mí ne be xɔse mele me oa be makpɔ akpɔ Mawu ŋusẽ katã tɔ yi ko mekpɔna oa ke ava nɔ ziɔ ɖe amegbetɔwo nu xexemetɔwo nu eye matem agble naneke ɖi agblɔ be wo ne me ɖe asi le nu ya ŋutia be ne me ɖe asi le aziavinye ya ŋutia ne me ɖe asi le xɔlɔnye ya ŋutia ne me ɖe ava gblẽ da ɖi naneke mele na fi ke yi me lea nye me kpɔ vi ɖeke le afi ma o eye ne nye me vɔ̃ ne oa ne nye me ɖo to oa ne nye me bɔbɔ ɖokuinye ne oa be nyɔna ɖeke mele nam le ŋkɔ me o nenye be susu ma le me o anɔvi mate ma gblẽ nuka enu mawo da ɖi o elabe ne meɖo xɔse ɖe Mawu dzi o meɖo xɔse ɖe Mawu mavɔya dzi oa mate me anɔ abe ame ya yi ke ƒe nya gblɔm wole na mi le teƒe ya o elabena naneke meli sɔ kpakple Mawu ŋusẽwo katã tɔ la o anyigbadzi nuwo ɖeke ŋutɔ mesɔ kpakple dziƒo Mawu ya o ekpe ya elabena nu mawoa nekpɔ be woawoe kpena ɖe ŋuti o woawoe doa ŋusẽ o woawoe nana nutete be ate ma zɔ le xɔse me Bibla be le xɔse me ɖe egblẽ Egypte ɖi eye mevɔna fia ƒe dɔmedzoe la o mevɔna fia ƒe dɔmedzoe o ame aɖewo li le agbeya mea wonɔna gbea woƒe agbea wonɔna gbea le vɔvɔ me eye futoa deka afɔ na wo vɔvɔ be ka tsɔ kɔ afɔ na wo ne wodze be yeayi ŋkɔa ne woawɔ nyametsotsoa yewoayi mɔ ale mɔ nyuitɔ la tsoa abosam dɔna ka na wo be vɔvɔ be ka le afɔ na woe fika be yeayi o dema tsɔ le me be ka le afɔ na woe ŋɔdzidodro me be ka le afɔ na woe alɔgblɔdɔwɔwɔ abosam le to no be kpɔ nyuie ɖe lo mɔ yi atsɔ ma kpɔ nyuie ɖe le ŋuti lo eye ame ya ŋutɔ la kpɔ kakakaka la be o kpɔ ne nenema madzo bɔbɔ na anyi kpo eye womete ɖe nɔvi ne le na wo nenema mete le naneke wɔ ge le agbeya me mate yi teƒe yi ke Mawu tia wo be na yi o ne vɔvɔ le me evɔna na Farao evɔna Nebukadnezar ƒe ŋɔdzidodo ele vɔ ne ba fa kalawo ele vɔ na ame yiwo katã nɔna le Farao be fiasa mea mate ya fia ɖeke o elabena mevɔna fia ƒe dɔmedzoe o ke boŋ
onuka ekpo amesi o me kpona o ela amesi o me kpona o la kpom ekpa nenema zona ne dibe ne glombe trojime na kpo amesi o me kpona o hallelujah nenye ba o dongo jina o ha na mo le do vovo jina o ha wo ya ano kpo amesi o me kpona o to khoseme amesi o me kpona o we ano kpo ene nuo va tro nuo va chaka nuo blen nuo katale bada abale ke nuo chaka le keka menea ameya o khose tore o kpona amesi o me kpona o we ano seye penko ano seye pegbe e na nyebe afetola ano pakple o la gbeme keke o kasamele Yesu penko me khose be na glo nam le radio agboda be amen ano pakple o afetoma gble o die o eye nedje be ne kpo ela we ya ne kpona amesi o me kpona o la nu se ple nu tete la no geda gbo me sia yi le Yesu penko me nu ton lia ye nye gbe sia gbe alo gba o tio gbe pa zoli zozon be asida tio khose manomesi to gbo asida la me yo me khose me lo be afotopo aso ne mie jibe mia jibe mia zon de nya manya pas zozo adefu mia ma nya ba zozo de te perfect e mia globe amayo zona le khosemea klame yo ma zona le khosemoa mia kpobe ame KEKEAME pa ganto ame gbogbo to onya me yo sugbonto me yo me zona le khosemoa o sugbonto abeto ma we ne o me na gbombe ne kpo ya fi na kadeji na nyama kpo toma na nyama sewa abestoma na nyama fuaside yepe abia o mewa na nyebe nyento nyama to asinye fode yeba hada o mewa nyama le ji ho ga se o mesebe ma ole ode ke bo anya nyama kokwe hado na nyebe nyento ma kpo ya lo ne chode ji nya afi ma khwese amama wode onye ji ma khwese to khwese me le o me o no bi ne we ajibe ason le khosemea do la sida la mama ope tope amemo be tope mosi atonlia tabla ton vove mosi atonlia tabla ton vove pipi blafe blobe ke blobe na marla nyankume dewo ne mavakpo nu siava jo dewoji nu kata nu so kata tola elegle la bena mawu nyaola lupon kata pelon la nu kata warle pen kumedo amadeo ababe yakpo ale sike wa wonundo la benuka onya mesio wonye nuka eviwo la be jijima tovo ple vi ma di ankwade onye bonu ike la siora gao khoseme la siwa machema uno ede sukuga khoseme le mewa matema jema uno edo nu se nyamega khoseme le mewa matema jema uno nenyebe ega no echito agakpe me gohan po ne me die khoseme le mewa matema jema uno nenema pepepe munye zrevi ya o la ba khoseme le o me on to pon nu popopo da de khosele nyagbogbo o me pale ke ne de na foda khosela fode de wa me bo agbenono da mebe de khosela agbenono wa me bo nu yo ne do na moda o tam susu o ta do jinu nu yo ne jina be ya wo ade khose pede nu a ebe vio si o nye vi madi ankwade o ye onye eya ta lebe na sida la mama obe topo ogbo ma dogbe na de tao be we na nye khose tolo mebe na nye nyonu khose ba melo amen wa nyete maglo amen na no todo pinye la be me khose be nyonu o pe amena ela lolo la degbe sesere cho unu tu o pe amena bo me lo ko be o katajo lo do pe de ka
Miawe ya mia zon le xɔseme le Yesu ƒe ŋkɔme. Nɔviwo ne mie zɔn le xɔsemea. Eye mie bi le xɔse ba zɔli zɔzɔa me gbe sia gbea nu gãgãwo la nɔ dzɔ le miaƒe agbewo me lo. Enya ŋutsu yi ke zɔna le xɔsemea. Eto de kpekpe hona le ŋkɔ nɛ. Na ame aɖe le zɔn le xɔsemea, ate ma nɔ te ŋdɔkutsu ƒe zɔzɔ. Ne ele zɔn le xɔsemea, ate ma to ne eɣe be ne nɔ te ɖe afi ma. Eye ŋutsu yi ke le zɔn le xɔseme la, ate mu axɔ Mawu ƒe nukunuwo le eƒe agbe me gbe sia sia gbe. Enye ma zɔn le xɔseme lo. Mebe atewi la eye ava me now le wagbe me akpabelia na mawunya nya le ŋku ɖe nyam dokuisi nɔnɔ alo tsatsia wɔwɔ ba azɔlizɔzɔ minya nu yiwo katã mi wɔna gbɔna etane la le be miawɔe kple dzifa ne le ŋlɔnua eŋlɔna kple dzifae o nu ame ɖe biɔ be nu ka ŋlɔ me le o nye ŋutɔ ko be nane ŋlɔm koe eɖa be ele ŋlɔnua yeƒe nuŋɔŋlɔ ame ɖo asi xɔxɔ ɖe ko alo ame ɖe biɔ be fi ka yi ne le kpɔ nye menya nya ŋutɔ magblɔ na wo lo nya me zɔzɔ hã koe eɖa be dziƒe ɖeke meli na amea o egɔm be nyametsotso ɖeke mele me o be mayi fie ɖeke o nyametsotso mele me be manyi nu ya ɖeke o nɔvinye ne be yeazɔ akpɔ dziɖuɖu kple ŋgɔgbedede le me la eɖo la wɔe kpakple nyametsotso awɔe le Mawu ƒe nyanu nu gbãtɔ yi ke matsɔ fia wo le afi ma gbãtɔa yenye be zɔ ɖe ɖoɖo nu kple aƒetɔ la alo zɔ kelilitɔe kple aƒetɔ la ne nane li yi ke dzɔa dzi ne Mawu la yenye ƒe nya Mawu ƒe nya edzɔa dzi ne Mawu ŋutɔ eye nazɔ kelilitɔe le Mawu ƒe nya nu evelia nazɔ kpakple dzideƒo ala zɔ dzideƒotɔe le yeƒe nya ƒe kekeli nu zɔ ne ma ɖe gɔme na wo nyuie ɖe nenye be evɔna enyame yi ke wɔna kuɖɔkuɖɔ ame yi ke gasiagame anɔ kpam wo be ŋkume hafi ya wɔ nu no hlɔ ŋkume do kɔa ebɔ dzidzɔa katã buna le me o no gbe ke nu ɖekea eye wogbe hlɔ ŋkume do wɔadã do kɔa ebɔ susu yiwo katã gbe le tame na wo nu nyiwo katã wo kakana hlẽna abe adzudzɔ kaka ɖe yame ene. Nye be de wo ɖekae wo dzi va keke yame ne edzadzo ɖekae le gbɔna tsotso ke ta nye ɖekae dzava nɔ Mawu ŋusẽ katã tɔ la me ŋkume nye kpakple Mawu ve dome nyawo dzava nye gbemagbe ta ame yiwo katã le do dzi kaƒo na woa wome gbɔna vava ge ava gblɔ be Mawu megahe to ne wo la nyawoe na ye wòvɔ̃ nyawoe na mete wɔ ya ɖeke o nyawoe na mete wɔ nu ya ɖeke o ame mawo megbɔna afi ma nɔ ge gbemagbe wo ɖeka kple Mawu dome nya ko wòanye eya ta ame ma yiwo le vɔvɔdzi do na wo ame le wo kpɔ ge gbemagbe ta nɔvi ele na wo be nawɔ tsɔ dzideƒo azɔ azɔli wa adze Mawu nu eye nagazɔ kpakple yeƒe nya ƒe nuɖoanyiwo ta miava nu gbãtɔ la gbɔ ale miazɔ kelilitɔe le yeƒe mɔwo dzi azɔ le yeƒe nya me Amos ƒe agbalẽ Amos tatɔ̃ kpekpetɔ̃lia ebe ɖe ame eve woate ma azɔ ne womeɖo gbeɖi oa ele be woaɖo gbeɖi Mawu Ŋusẽkatãtɔ la gblɔ be emɔa ya zɔ eye ebe ɖe ame eve woazɔ le mɔ ɖeka dzi ne womeɖo gbeɖi hafi oa ebe trɔ dzime ebe ɖe ame eve woate ma zɔ ne womeɖo gbeɖi oa Mawu Ŋusẽkatãtɔ la gblɔe ebe Mititifafa kple kɔkɔenyenye si ke manɔm la ame aɖeke mate ma kpɔ aƒetɔ la o. Eme ɖe ame eve woate ma zɔ nenye be wome nu ka womezɔ ɖe mɔ ƒe nya nua. Ele be nawɔ ɖeka kpakple mɔ ƒe nya. Ta mawunya be ɖoƒe ɖe kpekpe yi ke le dziwo mea ne mate ma zɔ kpakple mawu nenye be meda asi ɖe nya dzi o. Mawu kple amegbetɔ kple mawu yi ke kɔkɔ wu
ne dzi be yeazɔ kpakple Mawua, ele be nawɔ ɖeka kpakple Mawu, nada asi ɖe Mawu ƒe nya dzi, ne Mawu ta mɔa, nazɔ ɖe eme ƒe mɔa dzi. Salemo 100. Etabla tɔnvɔ nyi tikpi velia, ebe ma asubɔe le wo gbedoxɔ kɔkɔe la me, eye ma kafu wo ŋkɔ be ma de ta agu le wo gbedoxɔ kɔkɔe la me. Salemo 100 tɔnvɔ nyi tikpi velia, akpa mamlɛa, ekpɔ nu yi ke megblɔ la, elabena ena wo ŋugbedodo kɔ gbɔ wo ŋkɔwo katã ta. Ekpe ame aɖewo dona gbe ɖe aga ɖo me. Eye ne esi amewo le gbea dom ɖa, woyɔna Mawu be ŋkɔ. Ayɔ Mawu be ŋkɔ le gbedodoɖa me. Ayɔ Mawu ƒe ŋkɔ gãgãwo, Mawunyale, Mawunye, aƒo ŋkɔ ɖo ne Mawu kakaka be kɔ. Nenye be ele sia me mɔ me ŋkɔ kaka ga ɖo me ne menya wa, eta me la ble fu. Vɔɖi, nyanya be Mawu ɖe. Mawu ƒe nya yi ke tsɔna kɔkɔ vana, wometem yɔna eya le gbedodoɖa me vɔa, aƒo ŋkɔ gãgãgãwo ɖo Mawu ko nyana wɔwɔ. Menye manye bebitɔ o. Eye wometsɔna Mawu ƒe nya, Mawu me gbedodo ke nye nu xɔasitɔ, ame Mawu ɖe. Enu yi wɔm wolea, Mawu me le wo gbɔ kpɔm o. Se Bibla ɖa la, Bibla be ɖe elabena ekɔ wo ŋugbedodo kɔ gbɔ ƒo wo ŋkɔwo katã ta. Ta ne be yetrɔ dzime, ebe kpɔ ɖeɖe, ele na wo be gbe sia gbe la, nanɔ zɔ kelilitɔe le Mawu ƒe enya la kple ƒe ŋugbedodowo me. Egana minya le Yohanes ƒe agbalẽta 8 me. Yohanes ƒe agbalẽta 8, kekebla tɔnvɔ ɖeke. Ke Yesu gblɔ na Yudatɔwo siwo katã xɔ eya ma dzi se la bena, nenye be mienɔ nye nya me, ne mienɔ nye nya me la, ne mienɔ nye nya me, ne mienɔ nye nya me la, ekema mianye nye nusrɔ̃lawo vavã. Maɖo ŋkue dzi na o be Yesu Kristo ƒe nyawo gakpɔtɔ le teƒe pɛpɛpɛ. Nu yiwo katã wogblɔ le agbewo ƒe teƒe ɖe kpekpea, egakpɔtɔ le teƒe pɛpɛpɛ. Ame aɖewo susu ne be yewo to Yesu ƒe enya ŋuti vɔe, be nubabla yeye, be gɔme nubabla yeye me yewo le, be nya ma yiwo katã le Mateo, Marko, Luka, Yohanes me ƒe agbalẽmɔ me la, be nya ma megale veve ɖe o. Wole ɖokuiwo flum, elabe ne wova yi go keme dzia, ave wɔ moya na wo be yewo medze agbagba kura o, elabe Yesu ƒe nya ele veve ɖe wo nuwo katã be ne mienɔ nye nya me la, ekema mianye nye nusrɔ̃la vavãwo. Dziƒo kple anyigba nu ava yi gake nye nyawo la dometɔ ɖeke ŋutɔ ma ato le Kekebla tɔnvɔ velia. Ebe miadze si nyateƒe la awɔ miablɔ ɖeviwoe. Gblɔna be amen. Enya nenye be nelé ŋku ɖe nu tsutsutsua, ekpɔna nu nyawoa, anya be anya nu yi ke le amen gbɔgblɔa me. Eye medo gbe ɖa be amen ma ne ɖi agbewo ŋuti ne va me na o. Le Yesu ƒe ŋkɔ me be nyadzesi nyateƒe la, ɖe miedzesi ame aɖewoa, abe yewo nye kristotɔ. Vɔ womedi be adzesi nyateƒea o. Eye ne woƒe agbe ƒe ɖoƒe ɖe lea, o gblɔna be o Mawu, nyemedi be nakasi teƒe ya ŋuti o la. Teƒe ya megava fi ma o. Ƒome ƒe akpa dzi, srɔ̃ɖeɖe ƒe akpa dzi, agbenɔnɔ ƒe akpa dzi, Mawu ema ya megaɖe mɔ ne Mawunyagblɔla akasi teƒe ma ŋutɔ dzi kura o. Nyame vana gbedodoɖa ye, nyame vana ŋusẽxɔxɔ ye, enya nenye be le dzi Mawu ƒe yayra ɖe, ne sra le agbewomea ɖe, nɔvinye dzesi nyateƒea, eye ne dzesi nyateƒea, edzi nyateƒea, elɔ nyateƒea, enɔ agbea le nyateƒe me, ye me da asi ɖe alakpadadawo dzi oa. Ame aɖewo alakpadada be nya dzi xɔse dzɔa dzi na wo, tsɔ wo yi ke va xɔ Mawu ƒe nya dzi se. Eye wogblɔ be aƒetɔ, ɖe agbenya ƒe ɖoƒe ɖe li ke nyemekpɔ nya leke tɔ ku ɖe ŋuti oa, Mawu ɖe fiam la, Mawu na ame ne kɔ nam la, ebe ɖe
ne Jesi nyateƒea anyateƒea le wòablɔ ɖevi amadela atrɔ ta blɔ ɖevi lo minya yaɖo yiwa mi be mi trɔ dzime mi xɔ Yesu vɔ lo mi xɔ kɔkɔnyenye hã vɔ gaɖo me wa gbɔgbɔ kɔkɔea le mia me vɔ nanewo gakpɔtɔ le mi da ɖi nanewo gakpɔtɔ le te mi ɖe to nanewo gakpɔtɔ gale ɣe mi ɖe megbe be mi ma kpɔ Dzidudu Blibo eye nenye be ese Mawu ƒe nya se Mawu ƒe nya Jesi nyateƒea nyateƒe me la wòablɔ ɖevi medo gbe ɖa ɖe ta le ŋdi kanyia be ne nane gakpɔtɔ li le agbewo me le wo da ɖe teƒe ɖeka togbɔ be ebe xɔ Yesu yenye Kristo tɔ ɖeke kple ɖeke hã ne nane gakpɔtɔ le wo da ɖe teƒe ɖeka me te le ŋkɔ yi me o la eye mekpɔ Jesi Mawu ƒe yayrawoa di ya Mawu nena Jesi nyateƒea lo ne Jesi nyateƒea aƒetɔ la ŋutɔ to ebe ŋusẽ mea aƒetɔ la ŋutɔ to ebe amenuveve mea aƒetɔ la ŋutɔ egbe la ana be na Jesi nyateƒea eye na vo keŋkeŋ le Yesu ƒe ŋkɔme nuvelia yi ke nyakpɔ le fi ya yenye ale miazɔ dzideƒotɔe le aƒetɔ la ƒe nya ƒe kekeliwo nu nuvelia ma zɔ dzideƒotɔe le Mawu ƒe nya ƒe kekelia nu leke mia na be ŋgbedodo yiwo katã le Mawu ƒe aƒe mea wòava me na mi o aba aƒetɔ me wɔ nyametsotso azɔ aƒetɔ me se wo nya gbe eye afi sia afi ke mayi la le kɔasida ya mea matsɔ nya atsɔ de dɔwɔna me ye ŋgbedodo yiwo katã nya ɖokuitsɔtsɔ na yiwo katã ye mewɔ le teƒe ya aƒetɔ enu yiwo katã meŋlɔ le gbɔwò le ŋdi ya gbe la matsɔ de dɔwɔna me vɔ ne ewoe matrɔ yi aƒe me vɔe ye futɔa anya be ne wɔ nyametsotso gãgãwo da ɖi be yawɔ ɖe wo dzi anɔ teƒe le agboa mɔnu eye neva wezɔ yɔ ebe xɔ dziɖuɖu alo ebe xɔ Dzidudu Blibo tɔgbɔ le aƒe me ɖo mi nɔ teƒe le aƒea me eye wola di be yɔ ado ŋɔdzi na o eye wola to nɔ be ɖe fefe ma yiwo mi wɔna tsã gbegblẽ ma yiwo mi wɔna tsã ɖe eye evɔ kaka yiwo gba tɔ ƒe nyawo dzi kɔa vɔvɔ̃ ge ɖe me o ge ma tsɔ le me gage ɖe me o abe gabu me tsã nɔvi nenye be mele nua sese ɖe oa nɔvi nye ne metso nyame oa be ɖe o etite ŋdza ayate ŋƒo nye azɔ me gbɔ va tso takpekpe ya mea meɖo la aɖo to Mawu koe nye magavɔ amegbetɔ o mazɔ ɖe Mawu nya ƒe kekelia nu nɔvi nye afi ma Dzidudu la va na wòle ma eye futɔwo katã akpogbɔ ɖe megbe eye wola gblɔ be ŋusẽ yeye va na me ya ŋtega yeye amenuveve yeye va me ya ƒe agbe dzi eye ele kɔ abe megate ma kpa nya kpakple o akpe nya kpakple o medo gbe ɖa be aƒetɔ la nena ŋusẽ ya kple amenuveve ya le ŋdi kanya le Yesu ƒe ŋkɔme zɔzɔ dzideƒotɔ abe Daniel ene Daniel tso nyame be matsɔ fia ƒe nuɖuɖu yiwo ɖana le fiasa me o la aƒo ɖi eɖokui o nyawoe Babel nyigba dzi la enu dziŋɔ yiwo wɔna eye Daniel wɔ nyametsotso be agbe ɖekae le asi manɔe kple nuka dzideƒo eye nenye be wo ya be le nu agbe wa le vɔvɔ̃ jojo nyanyanya eye metem wɔ nyametsotso eye mɔnukpɔkpɔwo li bena wɔ tsatsiã vɔ mete wɔ tsatsiã o nuteto li gake mete wo ŋutetsiã ŋuti dɔwɔa ye ena be amewo katã na be va trɔ zu ameŋuwɔe ame yi ke matem wɔ naneke oa eye mate ma wɔ tsatsiã be nu si ke mesrɔ̃ ya eye matsɔ nɔ agbe oa nɔvi ma to no be to gbedzia nyametsotso ma ele me o nye ya naneke magate ma ɖo dzinye o lo amen megblɔ amen be ne va me le agbewo me lo dziƒo gblɔ na wo ŋdi ya be ne ɖi ŋtsi o nenema lo Yohanes ke o
nyɔnu ya nɔ aƒetɔ be ŋkume eye ame yiwo katã tsɔ nya ɖe ŋutia wova tsɔ nya ɖe ŋuti be miekpɔe la mia ŋutɔ milée la miedɔ̃e va la miɖe ɖa le afi yi ke wòle nu vɔ wɔm le la le ŋka ele gblɔ hã woaƒu kpee ne wòaku eye nu kake aƒetɔ la gblɔ mi nye be nye nya mamlɛa enu kake Sadukitɔwo Farisitɔwo Yuda kɔnyilawo katã wo agblɔ la enye nya mamlɛa eye wogblɔ be aƒetɔ ame aɖeke mebu fɔ me o. Yesu gblɔ nɛ bena ekema nye hã nyemebu fɔ o. Yesu na eŋlɔ be xoxoa eŋlɔ be etutu tsã ƒe nuwɔna ɖa ale be magate nɔ agbe woanɔ agbe le yeye nɔnɔme medo gbe ɖe ta be nanɔ agbe yeye azɔ ebe nye hã nyemebu fɔ o heyi eye tso sia dzi la megawɔ nu vɔ̃ o menye ya ɖeka ko enyama le va ne wo hã kpekpe wuievea azɔ Yesu gaƒo nu gblɔ na wo bena nye XEXEAME ƒe kekeli la ame si ke dzia yonyeme la mele viviti la me zɔ ge akpɔ o ame si ke nuka ebe ame si ke dzi yonyeme la mele zɔzɔ ge akpɔ le viviti la me o gake ame aɖewo dometɔ ɖewo li eye yewo le viviti me ɖe nɔna agble viviti me wodzina be yeawɔ dɔ ɖe ame dzi wo dometɔ geɖewoa wodzina be yewoaɖo nu na o ekpea ame mawo dzi be yeakplɔ tsɔ va yewo be hawo me viviti me be hawo me wonye viviti me ƒe ame be dɔwɔlawo eye woabe taɖodzinuwo katã le viviti me wodzina be yewoazɔ dzi o wodzina be yeahe wo tsɔ va be hei va fi hey, fika yi me le eye meka yewo me be dzea meka do miɔ mi kplɔ hã Yesu do miɔ mi kplɔ yewo be aha ebe kplɔ Yesu doa nyawo medo gbe ɖa be Yesu ya ne kplɔ wo ya tsɔ dziƒo me be Yesu ne kplɔ tsɔ ŋuti kɔkɔea me ekpea nye me ya nɔ gbɔ gasiasia gamɔ la nye me ya nɔ hadam no gasia gamɔ la ne nye be enye pastor yo me ne dze la nye me le gbɔ gasia gamɔ anɔ ma nya gblɔm na wo ɖe nɔvi ebra nya be Yesu ne nye Yesu yo me dze la vava Yesu be ne le zɔzɔm kpakple la ne dze yo me la ebe me le viviti la me zɔ ge akpɔ o me do gbe ɖa be viviti me dɔ na wo magaɖu dzi o lo azɔ dzideƒotɔe azɔ akɔ abɔta dzi azɔ le dziɖuɖu me le Yesu ƒe ŋkɔme ebe ke bom la akpɔ agbe la ƒe kekeli nutɔlia yi ke nya kpɔ le afi ya yenye be míazɔ nyawo aŋkɔaɖeɖiɖitɔe le yeƒe enya nu ne wɔ nua kple aŋkɔaɖetɔ nyenye la edziwo la nɔ nua gbɔ susuwo la nɔ nua gbɔ ametsiɖoa katã enua la nɔ susu me na o manɔ ɖe ŋku le mia kple ɖusiwo awɔ nua kple aŋkɔaɖeɖiɖi kple nyawo toto ŋkuwo manɔ nu bubuwo dzi o ebe eya nye mɔa eye nawɔ nyametsotsoa aŋkɔaɖeɖiɖitɔe be yazɔ le Mawu ƒe nyawo nu. Korintɔtɔ velia tame 8 tekpe ame 9 ebe elabena mi mate me wɔ naneke tsitre ɖe nyateƒe la ŋuti o ebena elabena miate ma wɔ naneke ɖe nyateƒe la ŋuti o ke nyateƒe la bom ye miatem awɔ nane na Kristo yenye blema gakpema eli tso mavɔ yi ɖe mavɔ eye matema awɔ aʋakpakpli o matema axla fɔkpo hã ɖe o atema tsɔ afɔ axla ɖe enuka agakpe mavɔ ma ne wɔ betɔn daɖi ɖe poto ŋutitɔ daɖia ne va be axla fɔkpo na betɔn ŋutɔ koe matema wɔ naneke atsitre ɖe Mawu ƒe nyateƒe la ŋuti o elekpea nyateƒea lia eli koe
Ebede mi matema wona kede nyatefelanti o ke nyatefela bom ye miatem awo nanena metogbele tao no agbenono onu wona wa fodede wo nu wona okata wo okata na ma nyatefela le Yesu penkome Daniel donc Daniel dit donc Mose dit, donc Obed Edom dit, donc Noah dit, donc Obadia, Esaïa, donc Némia. À même kata o zole Dzidudu Blibo men. Wa we nyam yo, wa nyam soso, be we azon. De mau pe nyatepela nu e ya ta okpo Dzidudu Daniel. Mais ben Daniel, wonyam chocho depe jime. Daniel doe depe jime. Nyam chocho yo katana na do le diomea ke ne ankwa de tetome le moa egbona akakada ya mabale ke jujo kakada ya mene. Amebubuoa ono zozom ano ekodam aya egomenye be nu iwo molea obe jimele nu amo obe susumele nu amo obe ankwa de totomele nu amo nu ma odomoto de kematema devinami o karomoa etenya me haope nya fufu da menu ye amo obedeke ye obe ole du no boa jiome le nu yobe na wa gbo ne gbo Daniel ta gban to pipia me nyia de ebe Daniel do re ta me be ye mele fia pe no do ple wen choga gble kodo na edoki o eye wo de koko na feji polala ba megan enya Daniel la eglobe ntuya efia bubu mame gake nyema ademo bebe bubuma na va klonto da hanunu ma o ebe ntuya fiagan bo Daniel nukata ye ma awode fiape nu do anyonu o elabe Daniel nyambe fiamegan o na nano yo meletepe me nyambe bubu me wo jina be ya wonu na mesia me na de bubu yo nu eye nyema jobon ko klepe bubu yo me bo nya ma je MAWUNYA yo me eye mawu do ye pe nya de ji bobobo wu ye ben ko mi pe fifia va yivo eye pe nya globe toku de dipopo nchi toku de gbegblenchi amebuo tenwe ga ke nya nyema tenwi o awe o Daniel dwe be ma tofia pendodo atofodi ala gble kodona yedokui eye ma tofia be wen agble kodona yedokui o ekema ede kukuna afeji kpola pa mega ne ye maga gble kodona yedokui o nya nyema gble kodona dokui nye olo gble ma se la radio gbo nya nyema gble kodona dokui nye o azo amado yo o do ataflache o chop agbe o John denasina mambubu o be pastor pastor benye nye onu ola amemala nyonu maila nchu maila ele kwa be agbe wa jo ba ti amemo ba lo me ya be nchu mai wona no ne nyame to tutu onye ya pastor ye kwe wona no anamla ye kwe tutu na de to de no amela amema ne me do te o au no vinye dola ne satana ko ha va ye won to ne chonyamere magble kodona olo mebere am gbogbo ye ba me o satana me dodo de ke me ponu sen la agble kodona o ye pe gbolo ma agble kodona o ta nyame tutu ale gbo bleme nyame tutu ekpo de gbonye ble ma se la be nyame tutu ekpo de gbonye menye wawe o mega no globe amemaina wawe na eyena mega no nyama glonke o
Megano nyama glomo. Be wawe na megbe churchia, mekaina megbe churchia. Wonto e de megbe e pe nya legbo, nyama chocho legbo. Wonto la wo chachia. Be mawelo nyama we o. Bo me nyama we ya, mawa we o azon olo. Elebe na wo nyama chocho. Ta wo nyama chocho mele agbe wadi. Mela me bubu pa lomo nko yiwa. Ma me buo ba lomo wele o. Mele ntude ba lomo. La be tepe ya mi ko be Daniel ntedoe to ayi jime la fima o enoi ke tiobe fumo na fima o eye afi okole ke tio de Babel nyi gbaji o ele ejuro nyi gbaji eye ejuyi ke me tron subo le nu gbegble wo le vo Daniel do de tamebere le keke danye nu gbegble o kaka de mododo ji ha enye Daniel ya nye mele ko gble godo na do kunye o eye onyame chochoma be ma cho fiape nododo alo fiape wen a cho gble kodona ye dokui o be to gbeda be wape nu gbegble ma gede nu mena o lo keke me to wape wen ma o katan et quoi ote wo ye publicité les radios dit les télé dit be ba me kaya nto abio no am bubu me akere kan anu ne fan ame de kanto nu ne alo te nya me ganto e to le cho publicité fan miawo ya miawo chacha be mi ma fodi mia do kuolo mi ma chona ne kala fodi nya do ku o eye ma o nya me chocho be nya ma fodi do kinya o Dzidudu kpakpo ma ba Dzidudu kpakpo wa ma Dzidudu kpakpo la si over nyankwa de toto ba zolizonzon pleye pe nyao diwowo nous ton lia le MAWUNYA maison nyakpo nyadokui nyaba zolizonzon nyama chocho toe nyaba zonzon abe khose to nyama chocho toe le pe moji nous banton nyakpo la fia amento de ka be tchatiambe ya son le mont kacheto aji velia ne le son le mont gbadadia afoku le men nous ton lia nyame chochobe ma son le apeto la be moji nous banto amento de ka be tchatiambe ya son le mont kache aji e mont lobo aji Matteo tamandrin popi yeton ebe mi to agbobi lanu ayeme la be mola keke eye mola le gbaja si plamo yina de chochromen mola le gbaja ekeke plamo yina de chochromen ya megede wenye amesio leji yina de me piku yene agbobe la bena agbola ele bie nyano trafima agboa emio nebe ya to afima ifia do pe amea wa nyakple nu von o mateto agbomanu la ifia do pe amon nyakple edembada o me matema to afima ide ifia do pe amon edula dasile onchi nyakple nous fondi wo la ni matema to potruma no la ide fia do pe amon la agbola ele bie mola kaka moi jan moi kaka mama e klona mocho na de agbela men e ya me vewenye amesio pone madenane comme acto safia de choda alomenami ne mia sena ne gomelindia keto am gbogbo toa ejejia o me sena no anto gomel e ya me video ko e zona le mon bie aji e amegdoa o jio le church ya me e ya zo Thank you very much. Now, They have seen what goes on in that fellowship. Nous gedo nous yo le jole church buome o le ponu yo le jole asara buome o le ponu yo le jole e ha vovovo me le tepe vovovo ma o eye vovo popo o be yo be ablo de nyenye o be o na yo mo
be nu sia nu fa anu nu sia nu fa ayo nu sia nu fa ado nu sia nu fa le hama ome eye de kadjeo kle tugbejeviwo yo ano jeha ano nu agbe bada ano bahao be kplolawo ano yia nu mo kata be soreviwo nyela pe la ve viwo mao pe la ve vato mao be tugbejeviwo pe de kadjevi ponye be mi ma demono wa o nu iwo mo le eye wo o le demona o le nu agbe bada wo le va church wa nye be na o me kpo le fiado pa me o eye o le nu agbe le hajeje me o le nu agbe le gbolo fe agbe nono me eye le agbe be church nye ya church we church ya jo le mo gbajaji a mo mala clôture de church ro me aba yi de church ro ma vo me vo mo kaketoa mo ike kpɔ metɔra gbɛmɛ ye otsio eye na trɔ dzime bena ma ɖe le Kristo me tugbedze ɖe ɖekadze ɖe ele Kristo mea ŋutsuvi ma ɖekadzevi ma nyɔnuvi ma trɔ zuna nuwɔna yeye nukokotɔ nu va yi kpɔ ɖa nuwo katã trɔ zu ɖeke yeye eya yɔ mie le be ele mɔ haketɔa dzi me do gbe ɖa be na dzesi mɔ ma me be na nɔ mɔ ma hã dzi la ekema mawo ƒe amenu veve mawo ƒe ŋusẽ ana be na zɔ le mɔ biea dzi le mɔ xaxe ya dzi age ɖe agbemavɔ la me gaɖo mɔa mía dzilawoa nyawoe mi dona gbe ɖa eye mi ga dona gbe ɖa wu ele be gaɖo mɔwoa mía aɖo me vevi mate ma zi ɖevia dzi vɔ atem agbenya ne atem agbenya ne abe vinye ŋutsuvi enya ele zɔ le mɔ gbadza dzi abe dadi tɔnye me kpɔ le se gɔme o la be yɔ be tsɔtsi ke yi me le yia fi ko wole gblɔ nya ne gblɔna mawunya ɖeke na mi ɖeke kple ɖeke tɔ abe tɔ de to ne be de mele mɔ yi ke la kplɔ tsɔ yi dziƒoa dzi o vɔ ne nye be adekpui menya ni yɔna ma adekpuia kaklavi lɔbɔe ma ele alɔme na o ye le ɖe asia eye abe ne me va nya wɔ fifia ma va adza akɔ le vinye dzi ma va ava dabie ŋtsi awo eɖo la awɔ nyame aɖo nyametsotso tɔ da ɖi abe mewɔ nyametsotso be evinyewo o dzesi o nya nu ka ye dzɔna dzi nam o nya nu ka ye dzi nya me xɔse togbɔ be me nyawo be ƒe ba me ya xɔ ƒe blatɔ̃ vɔ atɔ̃ kple tɔwo eye nye me di be mawɔ naneke be ma va ava nɔ gble kɔ ɖo na wo alo ava dze akɔ le wo dzi oa ne me va gble kɔ ɖo eye me va kua wala be nyabe nuwɔnawoe na miatɔ ku eye ɖo nye emegbe vɔa wova trɔ dzime ye woawoea ye wova yi dziƒoa ɖe ta ele ne mía dzilawo be nyabe nyametsotsowoa ne nua teƒe mi ma ɖe mɔ na mía viwo be woawɔ nanewo ava de mi ɖa le mɔ nyuietɔa dzi o le Yesu ƒe ŋkɔ me gbagbɔna ke be amen emɔ bie agbo bie kple mɔ kaka ya ye dzi miatɔ ayi ɖe agbemavɔ la me nu velia ye nye afɔku wonye be azɔ le mɔ gbadza dzi emɔ gbadza ma dzi ame yiwo yina tsɔtsrɔ̃ mea wole kpekpe etɔ̃ mi ɖe agbo bi la me elabena agbo la keke mɔ la le gbadza si kplɔ amewo yina ɖe fika tsɔtsrɔ̃ me ekplɔ name yina ɖe tsɔtsrɔ̃ me yaɖo yi va yia mía dometɔ ɖewo ne bibla sɔsrɔ̃ lia wovana yawo ɖe agbo wovana kwasi ɖe agbea wovana no dzo le miabe tsɔtsiwo mea woyina teƒe bubuwo
Là ben fille antoye me sena bivi na chochi le yala. O chochi a bivi nanto o te pe ya ne me vale chochi a bivi nanto. Bon no gava mi agbo. Obe onya ba ha me violo. E me kake me gbe ya. O ge na te pe bubu. Enyanye be de no tro gbova. Ola be anu ka me va chi de ko. O de ka me ape nu agbeno va le de ko. Be ba dia me pochia o. Not only control one or two people, they want to control the whole church. O jira be you ava do nu na habli boakata be e habli boakata na ma no nu wo ma be afi o yi na ve plana ame yo le mo gbajajia pa gbenono alea o jina be nya va pasa yo do you atro di pale fana tonzo e keta be di pale maganye agbedeto elanye agbele kota ma yi nene ma ode eye never nenema khosema galena kho mokpokpo magana khoseto odi nyeya nyema pasa odolo nu kake jow nu kakole wo nya kake glomolo nu kake wa dobe ya wo tete kwaka kle livi de pepe ike wa de gola miawe ya miezo moi didivo mi maganye kokpo megbe o eye miele tipo monji amadra fima mabe nyea male difo monji volo eye emo ya yeke kaka blomena la gbe mavomea ye dimia no ya madeke maba amia nunam aba ngafonam lava demda atomjo le mo loboyaji akplonve dade mo gbajaji olo eye nya va peto la gba to na peto abede e mwenye yi nya to moji ayi me bia mo pa me nu bebe be ne kperinchi olo e mau pe nu se ne le o de tesesie na zo moya di le Yesu pen comme nous ton lia yike mi akpo la fia ye nyebe mi acho tado jinu anson nyazo tado jinu toe la peto la pe moji Esaïa tabla ton voix ton Esaïa tabla ton voix ton lia pokwe ame enyilia ebe ame to pekle motata anu afima si wo yo be motata kokoe apeto be moya ebe wa yo moya be motata kokoe eba mema koma de kema to eji o wa wo dede koto wa nye ame sikato eji la matramo o me dogbera be matramo la peto be moya ji o elike wa fo de jojo nye pe moya ji de jifo moya ji agbema pe moya ji a matramo olo ebe gbede maga yide megbo maga gbogbo de megbo le Yesu pen come apeto la kpedenchi o me ba peto ana donu se o apeto ba menu bebe ne le o da sisesie eye apeto la be amenu bebe Kristo ba gbe yike mi asron ano ajema unoa me dogbeda be agbema ne gedemo le Yesu pen come menyo de kaolo agbenono a ela wo dora me pochia o haji menye bombe wa kplo cho de mo gbajaji olo bo bomla o ya na kplo over mo kakreaji mo loboyaji yikela kplo me cho jipo nyakple sron nyonwa nyakple sron nchoa nyakple vio nyakple jilao nyakple do hachio nyakple kholon o kata nyakla mo kata yo la hadamena mila le miantila mi ma azon ma globe chamiawe vana chamiawe no moyaji chamiawe na dekel aw for afifi gohan agbemenke ko kata me na poto ano agbemoyaji ano apoto mo tata ji le Yesu ban come tokeria na we enyamo chocho toe kutri kuku toe ana petop moaji le agbenon keke wo katame le Yesu pen come kwe ebe amme makoma kwa de kama toji o ne nyame makoma kwa ne fodia
Ne nous vont la gbomea. Maga le mo kache to aji ke kula mo na le jipo. E ba me makoma kwa de ke ma to ji o. E ye di globe. Wow, ebe jata de ke manu afi ma ga ma me yo wona nu abe jata ene. Ame yo wona passe sebenu. Ame yo lona hajeje. Ame yo wona dan. Oh, l'on a ejire, pakple, tukada, avamo domela, obema no mama dio. Kike ma sheki agagble kela. Ebe jatane kema no afima o. Jatape chochome. Jatape adan wowo. Jatape nu fondi wowo. Enlanu wowo. Nyea jojome mama no menye olo bomla. Kristo peten. Ame yo pode de peten. Yela no menye. Eye o lebe wa de jata peten da le menye hafi. Atemason. La peto la pe mo eke klame de chipo la ji. Eye ebe enla watan de kema no ejilo alo wa kwele afima o ameyo blena medome ameyo banafe ebe ne o makpo la fima o makpo la fima o ela bena amesio de la wa kwela toji ela fima ha mebe ela fima ha amesio nye Yehowa ba mesio de la pepe wo be Yehowa pa mesio kofle la se kple jijo asu aussi eye no kaka kple hundede budeu hallelujah amadene glonda la fiema da be amen Mose gbanto tam wenyi pepe wi asheke Mose gbanto etam wenyi pokoi wi asheke lia eglobe elabena me tien ma le ponu Abraham no tui kenye khoseba me amesi ke va zo je ma yo me ple khose ebe labena me tien bena wa desena me gbeviwo ple pe me katan bena wa lenku de Yehowa pe monuchi Yehowa pe monuchi apetola te didase chokude Abraham chi e ojibe wa didase kude mio amianti bere be mia fianu mia vio hame vio ma fetola be hamea be onuka wa onu jojoe ble nu nui bena nu sikepe ngbe Yehowa dola na famena Abraham Malekia pagbale tafe pokoi aden Malekia pagbale tafe pepe aden ebe nyatefe mawu ebe nyatefe nya eno epe nume ebe pe nume fiame jojoe no epe nume eye o me kpo alakpa le pe nu yoji o ma o le di nyatefe le nya pa gbe no me nyatefe ike o ma touch you nyatefe ike o ma dedeke da le me o ebe de no fiame jojoe no epe nume eye o me kpo alakpa le pe nu yoji o ezo plim lenti fafa kle nyatefe me eye wode amegede woda eda megede woda cho vodada me eye nye agbe sike ojibe miano eye nye agbe sike vivie nu be nyano eye nye agbe yike joajine agbe ane nuela ado tefe nao azo agbele jojo nyenye me kokko nyenye me chime kokko me agbe sike o me gble kodo nao ekema ade adamegede o agbenono adamegede o ade o da cho vodada me be wa hawa sonle jojo nyenye pe mo ajiro pa gbome keke o kata me atemba me ha bebe mi atema we ha avamelo nyade de fia pa gbale taton pokoi ene nyade de chema gbale taton Keke Enelia Yesu pe nu menya wenye sia ebe gakela
ekpo nko ve adewo le Sardes esi wo me ƒodi woƒe awu o woazɔ kplim le awu yiwo me elabena wodze ne zɔ kpakple aƒetɔa le agbe ya me ele zɔ kpakple le didime ya me ezɔ kpakple le fifi ŋɔlia me eye ezɔ kpakple eƒe nyamea le eƒe mɔwo dzia ne zɔ kpakple aƒetɔ la le dzɔdzɔenyenye me le nyawo toto me ezɔ kpakple kelilitɔe nyateƒetototoe dzideƒotɔe mɔnukpɔkpɔ yiwo katã wòna wa ezɔ kpakple la mlɔeba la nuwuwua ebena ato no be edze fika matɔlia ba ame si ke ɖu dzi la ame siwo dzena anyia woawo ya mate ma va ɖo nuwua o ame siwo dzi woɖua wo mate ŋui o ame yiwo dana si wo ɖokui yiwo blena wo dzona yiwo be gblena kɔ ɖoa wo mate ŋui o woado kponu vɔ ame siwo ɖu dzi la fika dziɖulɔ ɖe kpasi dzi makpɔ aɖu dzi godo mebe la ɖu dzi aɖu ŋutilã dzi aɖu amegaxiwo dzi aɖu ame baɖawo katã dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me eye ebe agbe si ko nɔna kpakple dziɖuɖua dziɖuɖu le nyawo toto me le dzɔdzɔenyenye me anɔ agbe le kɔkɔenyenye me le nyaƒe agbe me ŋkekewo katã me la eye nye agbe si ke akplɔ mi nya ge ɖe dziƒofiadua me le nuwuwa ebe ame si ke ɖu dzi la woado awu ɣiwo na yama eye nyemele eƒe ŋkɔ tutu ge ɖa le agbegbalẽa me o eye ne ɖu dzia eye eɖu te eye meɖe mɔ be tetekpɔwo ɖu dzi o meɖe mɔ tetekpɔwo te wo ɖe anyi o eye gasi esia yi la woya ɖuna tetekpɔwo dzi eɖuna nu vɔ̃ dzi ya eɖuna nɔna gbe le dziɖuɖu mea ebena ye ma tutu ŋkɔwo ɖa le agbegbalẽa me o ke boŋ la maʋu eƒe ŋkɔ la me le fofonye kple eƒe dɔlawo ŋkume nye amanɔ afi ma ne kpẽa aɖi eye ame kukuwo le Kristo me afɔ eye ame siwo le agbe la woa afɔwo woatrɔ ƒe nɔnɔme akɔwo aɖe akpe aƒetɔ la le yame alo anɔ kple aƒetɔ la ɖaa si la nye hã manɔ kpakple wo manɔ wo dome medo gbe ɖa be hã nanɔ amewo dome gbe ma gbe loo eye be fofonye ƒe melanɔƒe geɖewo li ɖe mele nenema wo la nye ne megblɔ ɖi na mi xoxo ke me yina eye madzra teƒe ɖo ne mewɔe vɔ la magatrɔ ava kplɔ mi ada ɖe ɖokuinye gbɔ ale be afi si ke mele la nyawo hã mianɔ afi ma nye manɔ afi ma la ne edza nɔ afi ma ne ebe ne mi fɔ ƒe Kristo la mi tsi dziƒo nuwo fi si ke Kristo bɔbɔ nɔ anyi ɖo ɖe Mawu ƒe nuɖusi me nyabe tame susuwo nyaƒe ŋtegawo nyaƒe mɔkpɔkpɔ katã ne nɔ dziƒo nuwo nu menye anyigbadzi nuwo nu o elabe mieku eye wotsɔ nyaƒe agbe kple Kristo ɣla ɖe Mawu me eye ne ava do la ekema miado kpakpli le ŋutikɔkɔe me mebia be ŋutikɔkɔe ma va nya be agbe dzi ta ehiã nyametsotso ɖokuitsɔtsɔ sa vɔ na ame ɖokuitsɔtsɔ na blibo tsɔ ɖokuiwo na blibo eye menye be awɔe egbea atso nyame egbea etsɔa ne tetekpɔ gbe va koa aɖasi ɖokuiwo ŋuti tetekpɔwo la zi dziwo ɖe aɖu dzi o awo vɔ ele be natsɔ aŋkɔ aɖe tɔnyenye nyateƒe toto nyawo toto eye ne gbe ma gbe wole amewo yɔ ge la wo hã nɔnɔ amewo dome mebe nye hã manɔ woawo dome nye hã manɔ amewo dome loo nu katã ma tsitre azɔ ato na aƒetɔ la be aƒetɔ le yɔm azɔ melɔ matɔ na o aƒetɔ le yɔma matɔ esi ke ne yɔm la matɔ na o esi ke ne yɔm la matɔ na o nu yiwo katã ne ɖe fiam la melɔ be mawɔe tɔgbedodo ɖa eye aƒetɔ le yɔwòm na tsimetɔtrɔ ele yɔwòm be nazɔ le kɔkɔenyenye me nazɔ kple gbɔgbɔ kɔkɔ ƒe ŋusẽ la ebe aƒetɔ nu kake me hiã nu kake wòhiã nu kake ye maɖe asi le ŋuti la aƒetɔ ve nu nye ne mawɔe ne gbe sia gbe la dzieɖoɖo nanɔ agbenye me eye maɖu nu sia nu yi ke la va tso mɔ nam la dzi.
Remain standing wherever you are. It is time to pray. And it's a prayer you will pray like no other one. It's a day of decision to start working with God without looking back, without compromise, without going back to sin. Open your mouth and begin to talk to the Lord. Oh Lord, I want you to help me. I want to walk on this narrow way that leads to heaven without allowing Choide agbe ma volometa nyama demo nanane keo amegbeto ade keo nuona de keo ova chemonamo fisia fikere ye ne sema unya yale ye ne plomido le nsoso yamela wonyame sosope bedododa ko amekposo dogbeda kple nyame chocho begbedododa bena zon kpakpla petoa le kokwe nyenyeme le jojo nyenyeme le a ejime kokome va sede esime eku lavalo alo pen ladi wa komi ajo bapeto azo eme konam mese gome ale ma okaka awonu le jifo a apeto na ma menu veve apeto venunye bere nunye be nyema zon de nyento nye mo ale me kwenu anu o nyema zon de nye nu pokpon o ma zon lo maupe mo nu ma zon de o maupe enyaoji apeto na menu veve ehia na obe na so nyame aso pakla petoa ye magble kodo like all the saints of old as you have been told. Amaleke oponu nami chokude blemato nchi o blemato son amabe Daniel one amoabe Obadia amoabe Mose eye amemo katan kame asubo ana son abe wa okene. To anybody who listen to and who want to hear that you are on your way to heaven and you cannot tolerate anything, you cannot accommodate anything, and you cannot matema lonu afokla afonu afokla ho ao matem azon mo khaketo adio no maola va deuda le tifo moaji wonyama chocho amento de kaba nyama chocho wonyama chocho ma iskene sema unyale ndia apeto abe megazon saka bomia zon le pe moji zon la peto la pe mo de dekoji na la peto be moji zozon zon pakple khose zon le khose me maoji khose ne noasio e nano zozon pakpla peto la be sede no wowo na zon ye megbe makoto e azon ba peto le ne azon aba peto la ne le Dzidudu Blibo kokome Yesu yenye mi afetoa Yesu yenye afetona mi eya echokpode nu chodu anyina mi be mi azon le MAWUNYA penu dodo nu du anyionu ale na nu agbe ale na ponu ale na dafola Yesu yenye kpode nu nyetoa mega gble kodo na dokio mega demona madeke wa deoda be magazon le mo kaketo aji kakploto jipo nyame chocho be game asuna wazon so nyame mebe so nyame nazon la petola be moji apetoa echo MAWUNYA penu duanyo kata de doname
irreversible eye decision wawo to nyame continue tsotso to walk megbe with the Lord. makpo It will toe take a decisive walk nyame to tsotso do that on daily ankwade basis. nyenye toe Decisive walk, azon the walk of faith, besiagbe kple xɔse like the forerunner. Those aba who have me gone yiwo before nye us. nyabe Enoch ngɔgbe walked with dolawo God. ene Noah walked with God, and Noah all zɔ kpakple the Mawu other kame bubu yiwo katã heroes ƒe of ŋkɔ faith. woyɔna mi Moses, fifia they have- le they have dziɖula set the gãgãwo standard. dome la Daniel has set the ame abe standard. Daniel, All the apostles have Apostle set the Paulo, standard. And a host of all of them like that. eye wo They are in dometɔ be heaven hã now. wo katã And they are looking and waiting. When wole we are going to lalam join them, you be can míawo only hã join them míava if you akpe ɖe walk yewo the ŋuti. way they walk with the master. kpɔ ale wozɔ kpakple You aƒetɔ la can ɖa only be in heaven if you walk in the way hafi of the na yi dziƒo la master, eɖo la without to compromising, aƒetɔ la ƒe without afɔtoƒo allowing anything ye be of the afɔtoƒo maɖe mɔ world nake to me be pull you naneke down. ŋutɔ wòa ahe wo va megbe dome yi gbedodo ɖa dzi to wòli na aƒetɔ la fa vi nɛ eya menye tsɔdzi o katã ku ɖe aƒetɔ la ŋuti woasi dzi nɛ be aƒetɔ ve nu nye aƒetɔ ve nu nye ne mate ma zɔ kpakple o ma zɔ kpakple o yi ɖe asi ɖe nowo yi gbedodo ɖa dzi mi kpɔ ale ke miatɔ gbɔgbɔmetɔa etsɔ ɣeyiɣi eye wòdzra mawunya ɖo mi kpɔ miti gbogbo yiwo wòtsɔ ƒo nu na mi le ŋdi ya le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ me ɖa gamiasu be wò hã natsɔ ɣeyiɣi vi ya ko ne aƒo nu ne Mawu aƒo nu ne Mawu aƒo nu ne Mawu naƒo nu ne Mawu le Yesu ƒe ŋkɔme le Yesu ƒe ŋkɔme ebe ne edzesi alo ne be nya aƒetɔ la tɔ la ame siwo gbɔna be yewo le yama me la ele na wo be woazɔ abe eya ke ene azɔ kpakple aƒetɔ la ebe ame si ke be dzesi la nazɔ abe eya ke ene ale woƒona nu ale wowɔna nu ale wozɔna la nenema wole be miazɔ ye ma miazɔ le kɔkɔenyenye me miazɔ le nyateƒe toto me miazɔ le edzi me be kɔkɔenyenye me ele be miato be afɔtoƒo Bibla be etsɔ kpeɖenu da ɖe anyi ne be miadze eƒe afɔtoƒo yome ame si ke mewɔ vodada ɖeke kpɔ o eye womekpɔ alakpanya ɖeke le yeƒe nu me o ame si ke si wodu la eye ame toa edu ɖo dudu teƒe o. Not any man, not anybody can be your example. But that person can ame bubu aɖeke mate ma nye kpɔɖenu na mi o kpɔɖenu ɖeka ye ko le mia si nye Yesu eya le mia yɔm be miatsɔ mawunya nɔ agbe tsɔ mawu ƒe nya tsɔ nɔ agbe tsɔ mawu ƒe nya tsɔ wɔ dɔ eye mawu ƒe nya le nu me na o mawu ƒe nya nu se le me eye miazɔ le mɔ lɔbɔa dzi kaka va se ɖe nuwu mawunya nusẽ le me be wòadzra mi ɖo nusẽ le me be wòakpɔ mia ta ale be miagazɔ le viviti ma zɔ o yi gbedodoɖa dzi be aƒetɔ mazɔ nyateƒe tototoe miazɔ kple nyametsotso miazɔ le mia fofo be xɔse nu mia fofo be xɔse be azɔli zɔzɔa nu ame yiwo dze ŋkɔ na mi le blemaŋkekewo me la wobe xɔse be agbenɔnɔ la eya ye miazɔ ye nue miazɔ le míazɔ le mía ŋutɔwo míaƒe nukpɔkpɔwo nu o míaƒe nudzodzrowo nu o ale yi wòdzro mía nua nu o. Abraham esi ke aƒetɔa yɔe be zɔ le ŋkɔnye na de blibo la ekema etɔ azɔlia dzi eye zɔ azɔlia kaka va se ɖe nuwu eye wòtsɔ nuwo katã tsɔ na aƒetɔ la ke nu
na gbedodo la dzi egbe la ame geɖewo gblɔna be yewo nye kristotɔ yewo nye kplɔla yewo nye pastor yewo nye hamefofo gake womezɔna le Mawu ƒe enyawo nu o womezɔna ɖe Mawu ƒe nuɖoanyiwo nu o womezɔna ɖe Mawu ƒe ɖoɖoawo nu o womezɔna le Mawu ƒe nyanu o. Nɔvi nye be ale ne zɔn kpakple Mawu la eya yewo dza trɔ adrɔ ʋɔnu mi eya wo la trɔ adrɔ ʋɔnu mi eya ta mi ɖo anye Mawuviwo ɖoa to ame yiwo me toɖoɖo le yawo katã yi be miawɔ nu si ke Aƒetɔ la bia tso mia si be miawɔ Mawunya enye safui yi ke la akpe ɖe ŋutsiwo ana be nazɔ nyametsotsotoe nazɔ kple nyametsotso nazɔ bibitɔe etɔ̃lia nazɔ gbawo tso gbe menye be ne nyɔ na woa e nazɔ ne be nyɔ na woa mazɔ le Yesu ƒe mɔwo dzi ao. Nɔvi lɔlɔtɔwo haya dze gɔme fifia wu ƒe 50 vɔ eye miekpɔ ɖe nua le nyabe kplɔlawo gbɔ yeƒe azɔlizɔzɔa ekelili le me ezɔ kelili tɔe eye wole gbeƒã ɖemee ele na míawo egbea be míanye toɖolawo míazɔ kpakple Mawu le toɖoɖo me mímagblẽ kɔ ɖo o míma akeɖi o abe aleke Abraham keɖi le Mawu ƒe gbedodoa nu o bom la tsɔ bubu na Mawu eye wòzɔ le xɔse me míhiã Abraham be xɔse ya míazɔ eye míazɔ le Mawu ƒe nuɖoanyiawo katã nu bia Aƒetɔ be nena yame nuveve be yate ma zɔ le Abraham ƒe exɔse la nu eye naƒo na Aƒetɔ la le gaƒoƒo ya me kenu naƒo nu ƒo na Aƒetɔa egbe ƒe ŋkekea la me geɖewo wole tra mɔ tso xɔse la gbɔ vɔ ke nye ya nye ma tra mɔ wo lo do gbe ɖa be Aƒetɔ nye ma tra mɔ o nye ma tra mɔ o la vɔ bom na ma lé ɖe nyanu nye ma da si naneke na va aɖem ɖa le Yesu ƒe mɔ ya dzi o. Nɔvi nyateƒea ya wo gblɔ nɔ le ŋdi ya nyateƒea yo to na mi ya eya ta míalé ɖe nyateƒea nu eye emɔ si ke dzi míate ma to ayi dziƒoa emɔ ya mɔ bubu aɖeke megali yi ke dzina be yeato akpɔ agbemavɔ o. Mawunya ɖo la age ɖe agbenɔnɔwo me nuwɔnawo me edẽwo me afɔɖeɖewo me agbenɔnɔwo me le Yesu ƒe ŋkɔ me togbe ɖa XEXEAME manye kpɔɖenu nasrɔ̃ awɔ o gbeɖe o. Bibla yenye nyaƒe mɔtata nyuitɔ yenye be kekeli eye Bibla be kekelia nu wole be míazɔ le Psalmwo ƒe agbalẽ 118 ebe woayra ame siwo meƒoa ɖi wo ɖokuiwo bɔbom la wozɔna le Aƒetɔ la ƒe mɔ la dzi. Ame siwo zɔna le Aƒetɔ ƒe ɖoɖowo nu míado gbe ɖa Aƒetɔ nena be míazɔ le ƒe mɔwo dzi esi ke míma ate ɖe aga o míma te ɖe aga tso eƒe nuɖoanyiawo gbɔ o. Ebe woayra ame siwo zɔa le Yehowa ƒe mɔwo nu mido gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me gblɔ nam ebe woayra ame siwo mezɔna le ame vɔ̃ɖiwo ƒe emɔwo dzi o woayra ame siwo léa eƒe sededewo me ɖe asi eye wodzina tso eƒe dzi blibo me ebe womewɔa nu vɔ̃ o ke wozɔna le Yehowa ƒe mɔwo dzi ne le zɔ kpakple Mawua maɖe mɔ na nu vɔ̃ le agbo me gake gbedodo la dzi ame Aƒetɔ medzi be mazɔ kpakple o mazɔ kpakple o le kɔkɔenyenye me le nyawo toto me afi ma nate nya le be yetrɔ dzimenyawo nya Mawuvi yi ke zɔna
ye nouveau me dune dioa et la nyabe ye le apoto be moaji ne bonne nouveau ga potole akpome e ye ga plono da jona le mon pe moaji a di yara ma le yobe trop chime to ne ma ba poto pom la nyinam trop plomba nous sommes la signe ma jo le mon baradio pour peut ne démonia apetola be gbogbo apetontola venu akplo chomo baratoji na va emo nyitoaji e ba monsieur Jean appelle Yehowa la o mo wa nouveau to gbeda mawu le jibe na tie yo me le jojo nyenye me mawu pe mo nye jojo nyenye pe mo menye keka me to pe mo menye question nous didi pe mo mawu ji kose ne mawu ji kose me la si ovo ebe question nous le ici sou que die da sene gbale le ici la na ne kentome la si o la be nous mon kata onye nu yo nu vayina onye nu yo nu vayina bom la dogbe da ma peto klom be ma onu me toto be wa twa para nye ji wa tronya gbe nono eye nye ma de mo na ne kento akpatera gbenye ji o e ga me kplo me na jipo church me kplo me na jipo suku de me kplo me na jipo ma oji kose chi me totro agbejojo nono ye la kplo ke cho jipo won tola onya me chochegbe MAWUNYA ine selendia le moya dia edola kplo na dogbeda anya be no se MAWUNYA boa do chona gapopo do na gbeda ye MAWUNYA grenada meme MAWUNYA trona me bagbe amebe nu fofofo amebe nu wona amepa gbenono amepa fodede be na temanye sorevi nuchuvi dekajevi nuchu nyonuma yo alorokui kokwenye mabe Daniel ene azondia wonyama chochobe ye maga fodi erokio dipopo kata nu yo kata na mefu na di apeto me chofu gbe me dasile wonchi apeto azo me dasile numa wonchi me wonyama choso me wochachia be ma son pakpelo kelili toe elle vevede menyebe na we de kako bayo bo anye kelili nyambe chocho pe azoli soso alebene chola fi azo na khojedodo na zole jedodo me no voma gadu dio nu enu majo magadu dio eye ejio maike ne cho tana vore maunchia magano podomena o enya jidepo abe Yoshua e meke ono ngbedo nyigbaji imende Daniel pe jidepo ye ke ono Babel nyigbaji Mose pe jidepo esimeke usida zokwa petola jidepo toe cho jidepo na wodone mawu na subo mawu enye zozon le agbenon keke blibo la katsame be na zo le nume gbalo abe ne zon e zoklement voile etagome yo ne zel agbenon me ne zel nu ona o me ne zen kaka le edoame le chochiame le mama peame no vilon to e mo bubu ade kemegali chow alo tepe nyi bubu ade kemeli miatema ji ajro chow jipo eye emo yikeji miatoa otamoavo eye ojra afenyo daranyina o le jipo juame ta wochachia e jio meneko agbenono meneko elebe na yeji ebe ne mi no nyame ye nyenya hanom nyamela ke ma me nyenye nu son la o va elebe na yeji ayeji gba o chogbegbe siasia gbe
gbe sia gbe tso ŋdi va se ɖe ŋkekea ƒe nuwu la adakpe na aƒetɔ be gbea akpe na wo be nyemegble kɔ ɖo nyemegedze nu vɔ me o nyemegedze tetekpɔ me o aƒetɔ akpe na wo be ne wɔe nam nenemae gbawo tso gbe la gbe sia gbe la mianɔ kpɔ dziɖuɖu ne ewɔe na wo gbea etsɔ la ga wɔe na o ne wɔe na wo etsɔa kɔse bi wɔ katã la wɔe na o anyametsotso mae nyametsoso mae le meme ɖa ye la na Mawu la ve nu mɔ bu aɖeke megali o miazɔ kpakpli nyametsotsotɔe dzideƒotɔe xɔsetɔe elabe xɔsemanɔme la ame aɖeke mate ma dze aƒetɔ la nu o eto ne nyɔnu ma yi ke wole le ahasi wɔ me bena dze anyemebu fɔ o kekeyi eye tso fifia yi la megawɔ nu vɔ tsɔ azɔ o to gbedodoɖa mea to xɔse me la tso nu vɔ me ʋuʋu me la ne trɔ ɖe aƒetɔ la ŋutia atsɔ nu vɔ ake o azɔ le se dem na wo be xeyi megawɔ nu vɔ azɔ o keyi megawɔ nu vɔ azɔ o ele dze gɔme ŋdi kanyia ele dze gɔme le agbo me le ŋdi kanyia tsɔ wo mɔkpɔkpɔ da ɖe Yesu ɖeka ko dzi ema koe ate ma kplɔ o tsɔ yi dziƒo Yesu dzi xɔse nenɔme o Yesu dzi xɔse nenɔme o eye mate nɔ nu vɔ wɔm aganɔ abe aganɔ mawo ƒe mɔa dzi o ao megaɖe mɔ na nu vɔ o Mawu nye dzɔdzɔe nyenye ƒe Mawu enye kɔkɔetɔ Mawu ele kɔkɔe eye wòdzi be mío mianɔ abe yeke ne leke miawɔe o to Mawu ƒe nya me tsɔ ɖokuiwo na Mawu ƒe nya bɔbɔ ɖokuiwo ɖe Mawu ƒe nya te kpegbɔ be ŋdi ya hafi gbedodoɖa nakpa yewɔ nyametsotso yewɔ tsatia ye ŋutɔ ye ɖoe azɔ be yemegale nu vɔ ƒe agbenɔ ge o yemega ya ɖe mɔ na tetekpɔwo woaɖu ye dzi o aƒetɔ nyemaɖe mɔ nanane kentɔ woaga aƒoɖi me o ona minya be ne eƒoɖi la wo ŋutɔe ɖe mɔ tazɔa magaɖe mɔ nananeke o kaka dze Satana dzi gɔ hã o ele be tsatsiama nyamesoso ma ne nɔmɔ be agblɔ na nu vɔ be ao nyemegale wɔ ge o ne ewɔ ne tsã fifia nu vɔ ne gava to ne be nyemegale wɔ ge o nu vɔ nyemegale wɔ ge o tetekpɔ nyemagaɖe asi nu ɖokui nye ŋuti na wo na bosam tsɔ nane va be yava tsɔ ado nu klẽ na woa yatsɔ te wo kpɔa ne nyɔnu magava ne ŋutsu magava be yate wo kpɔ ne yakplɔ kɔdze nu vɔ mea to ne be azɔ yɔ xɔ dzeɖoɖo ɖe nu vɔ dzi ɖe Satana dzi o elabe gbedodoɖa ƒe gaƒoƒo ya enye gaƒoƒo vevitɔ yi ke Mawu ŋlɔna yeƒe amenuveve yeƒe nyawo yeƒe etsɔna be ŋusẽ tsɔ dena miaƒe agbewo me edzi be yazɔ kpakple aƒetɔa kelilitɔa nyametsotsotɔa tsɔ ɖokuiwo na aƒetɔ la kple dziƒonuwo míazɔ kpakple aƒetɔ la le nyametsotso me abe Daniel míazɔ kpakpli Paulo bena miawoe nye ɖaseɖilawo na nu siawo Mawu anye ɖaseɖila ale si ke míezɔ le mia dome mbo kaka manɔnutɔe le dipa le xexamea me la kɔkɔenyenye kple dzɔdzɔenyenye ƒe mawunya yenye mawunya yiwo katã miɔ mienya ta mɔ si ke la kplɔ me tso dziƒoa yenye dzɔdzɔenyenye ƒe mɔ kɔkɔenyenye ƒe mɔ dzatawo mezɔna mɔ ma dzi o ame wɔadãwo mele mɔ ma dzi o ahasitɔwo menɔna mɔ ma dzi o ażawɔlawo mele mɔ ma dzi o ame yiwo
tsɔna nu vɔ tsɔ ƒona si nu vɔ agble na o mate nɔ mɔ ma dzi o miato na nu vɔ be bayibayi miato na hadzedzewo be bayibayi Mawu ɖi ɖe asi tsɔ ku ɖe Abraham ŋuti be ye fie ye nye be atema zɔ ɖe yeƒe ɖoɖowo dzi eye wòafia viawo be woazɔ ɖe yeƒe woato yeƒe mɔtoƒowo. Togbe ɖa be Aƒetɔ egbea mewɔ nyametsotso mamlɛa nyametsotso kplikpaa be nyemaga agble kɔ ɖo na nye xɔse la o. Eɖo anye dziɖula anye dziɖula anye dziɖula eɖo anye ame si ke ɖoa nu vɔ̃ dzi ɖoa Satana dzi ɖoa tetekpɔwo katã dzi. Nye le keke aɖe me yi ke yɔ kpakple nu vɔ̃ ebe migalɔ kekea me o kple nu siwo katã le kekea me o. Na ame ɖe lɔ kekea me la fofoa be lɔlɔ̃ megale me o. Nutsila ƒe nudzodzro agbea ƒe adegbe ƒoƒo la metso kekea me o. Exame nu va yina ke ame si ke le ame si ke xɔ Mawu dzi se ame si ke zɔna Mawu ƒe mɔ dzi la be la nɔ agbe tsɔe ɖe mavɔmavɔ tɔna Aƒetɔ be tso egbe dzia mazɔ kpakple o le dzɔdzɔenyenye me le kɔkɔenyenye me va se ɖe esime ke eku la va manye ava kplɔm va gbɔ o. Ne mɔkpɔkpɔ ya le mewò la ele be na anɔ dzadze abe ale si ke Aƒetɔ la ŋutɔ le dzadze ne. Egbea tɔna Aƒetɔ be yewɔ nyametsotso matrɔ nyametsotso megbe makpɔtɔe aɖu keke ame dzi aɖu Satana dzi aɖu nutsila dzi be Aƒetɔ tso egbea dzia mewɔ nyametsotso be nutsila ƒe nuɖoanyiwo dometɔ ɖeke ŋutɔ magaɖo dzinye o. Abe ɖekadzevi abe tugbedzevia tsɔ xɔse na zɔ kpakple Aƒetɔ la eye xɔse ma ye la na wò tsɔmenyui etsɔmenyui aɖe menye ega menye sukudede ye la na wò tsɔmenyui o. Nɔvi ŋutsu kple nɔvi nyɔnuwo katã dzilawo kplɔlawo mía katã míawɔ nyametsotso egbe be dziƒo ma míayi godoo dziƒo ma míayi godoo míazɔ kple Aƒetɔ la le dzɔdzɔenyenye me le kɔkɔenyenye me le va se ɖe esime ke ekpea aɖi. If you are saying that I will make it, raise up your hand. I will make it. God, I raise up my hand. I surrender everything to God. Ya tewi la to make it. Ko wa lɔ ɖe dzi na tɔ na Aƒetɔ be Aƒetɔ menye be na ve nunye menye be na ve nunye to ne be Aƒetɔ metsɔ nuwo katã na o metsɔ agbenye katã tsɔ da asi me na o Aƒetɔ metsɔ nuwo katã da asi me na o agbenye nye dzidziwo nye mɔkpɔkpɔ taɖodzinuwo katã Aƒetɔ metsɔe da asi me na o. Wɔ nyametsotso ƒe gbedodoɖa le ŋdi kanyia. Mido gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me. Miado gbe ɖa alɔ nenɔ dzi fofo. Míeda kpe ɖo ɖe ŋkekea ta. Ezã míatɔ le gbɔgbɔ me. Tsɔ ƒo nuƒo na mí. Ale ke míawɔ akafɔ dziƒo dzua me le nuwuwua. Míabe xɔse, míabe toɖoɖo, míaƒe aŋkɔaɖetɔ nyenye ne míazɔ kpakple wo, míazɔ mɔwo dzi. Medo gbe ɖa Aƒetɔ be si míese mawunya vɔ la, esi ke míese gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ɖeɖefia ƒe mawunya vɔ la, mía dometɔ ɖeke magayi ɖe nu xoxo me wòle Yesu ƒe ŋkɔ me.
Mi magaide kokbegble do ba gbenono me le Yesu penkome. Mi da nyame yeye o, mi da le xoxo. The same standard, the same commitment you have told us today. Walking with God. Yo ike de cho yo mi le ndikanyia, peto. Vemianu. Mia zon le wo nya pe dodo nu. Me bia be na ngolo wo nya wo nya be jibe pe oji. Enya ne no ngolo nya be ji oji. Ben keke mamle ji a. Egbe mi awon Israel papa ya. Ngolo nya de nya pe jibe pe oji na mi lo. So that every day we maintain holiness. Alebe gbesi agbe la femme yo, asime yo, suku yo, edome yo, suku koko yo, esyaila enyaya, koko nyenye be nyaya, de kpoto, no dowom, le hamevio katame, le agbede toblibo ha katame, nyanye bena, koko nyenye, pas zoli zozo kle maula, ye de kalak plomicho ejipu, nek pe andi la, nek pe andi ya. Yakata, premier to, gbogometoa, na premier kata jole Yesu penkome. Binye, le kakale di toe. Bemia to le moaji. Me dogbe da benya do to de kento, ma joda le moaji olo. Vomia kplo. Ye be nu fiafia o. Ye be mawnya gbogbolo, ye be topodo katanji. Be chogbe ajia. Mia zonde pe motata oji le Yesu penkome. Apeto na mi nyonyo. Nyomi apeto. Koko nyenye pe nyonyo. Nyonyo yikela klomi ba enya diwo me. Le Yesu penkome. Apeto gbogbo nyomi le ndi ya le Yesu penkome. Jiponu nebu. E wadoli. Nyonyo gare. Kore nyabagbeji. Koko nyenye nchi kokwe agbe kokwe nono pe koko nyenye be nyonyo ne kore nya kata nya jile njikanyia akpe no be ne to nya be to ne nya be gbedodora mi be nya leke mi adakpe no le njikanyia. Our prayer should be every day because he has been chosen, he has been appointed, he has been ela mi ato yike ne zalendia mi nya be ne tien mi nya be ne siamine be wa acho nu fiafia blibo la katavana jijime ya apeto esike wo le moaji la na mio ha mia ato Kristo ji noyo me Dzidudu toe ne mia kata mia kpo gom le jipo du ya me. E mia me yo nye via ola mia kata mia aje yo me apeto kpo wo subola ta jointi le wa menu veve me abale kene tone Paulo be nya menu veve sogbona wala apeto wa menu veve ne sogbone ha bawo chogbele Yesu penkome akpenao ben tonami lo fiensi padia nabe nya do to de siade ya nya ka trok bova e nya ka konya pomo tola va miava kple nyabe amenyanyewo nyabe apeli kawo emi ganye be wotrɔ ya egale nu nyuiwo wɔge egale nu kunuwo wɔge eye abaleke ŋdo ale ʋuʋum la nenema wo ame nuveve la ke ɖe mia dzie ma akpe na wo be ne tɔ na mi ŋutsi kɔkɔe katã nanye tɔwo ɖaa le Yesu ƒe ŋkɔ dzi miedo gbe ɖa le amen. This is a message that is heaven inspired. And if you are following us right now on Facebook, on YouTube, on Instagram, on Zoom, I'm sure you can tell me, I'm sure you will agree that was prepared to bring us back to our starting point, to bring us back to the face of God. And because I know we are good students of the Bible, we want to put in a summary of what we learned right now in the comment section. Whether on Facebook, whether on YouTube, whether on Instagram, we want to tell us what you have learned from this afternoon session. This was a God-sent message. I have been blessed. I know you also have been blessed. And as I'm looking forward to your comments, I'll be looking forward
Pastor coming right now. Don't forget these evening sessions. God is coming in the new week. We just finished listening to this great message from our Father in the Lord, Pastor Dr. W.F. And I want to tell you, please, this message would be different, would be great, would be fast. You need to join us online by 5 p.m. Join us online by 5 p.m. Nigerian time for us to listen to you, for you to listen to us and join us. Don't miss it for any reason, because we are almost getting to the end. This is the 5th day of the Global Crusade, and this is the 4th Friday of the Global Crusade. And this Sunday evening, we will be ready to link up with you. But before then, tell us what you learned from this morning service. Use the hashtag Pastor Umuli said. Hashtag Pastor Umuli said on the comment section. Right now, waiting to hear from you. This morning, this message trended on Twitter. I don't know if you heard that. If you saw that, this message trended on Twitter with the hashtag Pastor Umuli said, and a lot of conversation, a lot of comments, a lot of tweets. People are talking about it because Dr. W.F. has found a way to bring us back to the starting point, to bring us back